Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Ongko na Radio Bulando Vata San Francisco mekauti kenda vata mai. Say
Eu sandina sara mai kaka boro boli o ia me wakai mai serta katiko ni ave kanda na vunde kuino leisa vula koro sa andinde saranda kai me rongo da talitiko ani nandomona e na nonda vata vata ngona radio mbulando vata wakambula tiko ani vekinda vakitiko ani wekemani se venga na bono ni sama tiko me kina na kabi binaka ni lotu le wendendai katolo sanga vul ni singa ni vula November sa vatu nga ia na tos ni ngona da sa dhova mai ngona i oti ni singa ni vula November wakanui nui binaka tiko ani ni bulan-bulan binaka tiko waka nui binaka talinga ni to toka tunan raki se venga na bono ni sama tiko me kina na kabi binaka ni lotu lebu indai singa lebu mataka mbongi lebu dui na banua and dui sama me kina dui talitunga na singa dui talitunga na ngauna ia nda waka binaka tiko ni rawa ni nda mai veito mani talitiko and dua tale na nonde wasi ni ngona vata na kabi binaka ni kua da waka binaka taka talitunga ni soli tiko na idhengu ni mbula dua na kawian no menda nanda waka bini binaka tiko kinai. Ando tukuna buana nungu leo ni vale, nungu turanga neita ni kila so rangai andra na mataka sa yali na kendrika sa se sandu virtu na ngoni sa yali, ando mbeka na leo ni matabu vale ndo virtu na itumbu sa yali, koya ke wakanda yandra tiko na mataka ni kua enda sa yadhoba tiko mai na kavini kua bikito en tomba leo vungo San Francisco, da se tiko watakede waka matabu vale, dinangani vungo bikanda enda tutu tu mana vese burbur tali so be kenta to tiko ngoi Amerika so tiko mai viti so mbeka tiko mai Ngilandi ia ke baka to kilani de to se tiko bata ke tiko na se to dengu se toli tiko nei dengu ni bula be kenta to en dono menda to no baka vina ka tiko kina au ni taka ni na ve toma ni tiko ani and wasi ni ngona vata na kavi ni kua la ke dava tiko na vitu na kaloko rua tiko na bulangi na sivina vai na tini na miniti sa baka nuni tiko ni na mai veto mani tiko ke una isi vanua no goiava ena duanga na veitala noa kero na numa me kero na mai veitala no tiko mandangai ani na kavini kua le usar na ka kero na mai veitala no tiko kina dua talangan songo ka samai tau ia butaki tiko ena bono le bongo Amerika na vida na mbaki sau tio ya na Fiji Indigenous Peoples Foundation member le tiki anda tiko na kawaito kei ka sa kilai tiko mai na matani tu le bongo Amerika. O ke lani na sombe ka wiki mnio ni sa na rongoa tu ia ke rona me betal no tiko ni kino ya ke Mrs. Una isi vanua and sivina vai na tini na miniti ke na veka tale so ke rona numa me ke rona mai betal no tu mandanga ni kina me na waka vure waka sama tu and ai kavini kua o tia na lima na kaloko o tina lima and na tini na miniti nonda ngona wakarutaki dorunga di tiko na veka kavini lotu levu nonda ngona ni vuli e na mai wakai tawiti kino ngasi ni vuli Paulangereti me mbaleta na nonda bosa na wekatali so and dau ki laita ni tu kino kenda na kawai tu kei o kenda na kaiviti. Au sureti ke mani o ya, maninge nana maki tiko mai kina ke na vei sere so e na wakatangi taki tiko yani na vekai so na mai wasea tali tunga yani me na ilutua tiko ni tawi dhawangai ngarawi tiko na kavini kua se venga na vano ni seama tiko mai kina na mani to kaningo una vuninda kua ni mbula vinaka. Sere katarawangono ve kambula tiko ni kina ve buki miri ni bula vinaka ni sema tiko mbeka me ve na kavini kua wakata la kina ve Rosie Posey bula vinaka Rosie saya ona da buni maramatau wakambula talitingani ve sereana sa takala ni bula vinaka ni dasa antinde sa kitala ni ngule da tikino nika Leoni Langi ni bula vinaka wakalevu nandau sema tiko mai vinaka wakalevu nandau venga ravi tiko na nonra wakatabuli tiko na ndau venga ravi o irna nonda karangole tiko mai ke wakani bia buli ni be tartareani be Nika Leoni Langi ke roa sa mai vital no tiko baka vida e na nonda programo baka nui ni na dua tala singangoa na mai dua tali tuka ni na neiro vital noa me rao ni ni baka ungeti tiko kina na buku ni tabi kanda mai garabi tiko na bengarabi sena caregiving e na vanua lebu ngo Amerika me baka ni da kila ngo na longa ni lebu ndondua baka mibi tiko be kenda tau na ngole mai na wasa Pasifika bula binaka Willie Rokotui Biwai sa na itasa ndendeo ni taka ni bula binaka tiko ni ando bula binaka tiko wakamata bu vale mai Santa Rosa wakata nga kina ve Dan Romakita
nimbula biro. Vinaka bakaliwa na sema tiko mai, wakati lakina ve marama na itambula vinaka dasha hidden blood, waka nuni vinaka tiko yani. And kavi vinaka nikua, senga talaha ningole dhavi tiko na serengono go favorite na itala, sarusa toka ilangi, nimbula vinaka. Bula vinaka sista, matelita seni kuradiri waka nuni vinaka tiko yani ve kiamuni, and kavi nikua, ka senga talaha ningole dhavi tikina, o kiamanto kede sara na tiko ngori mai Serne, Australia. Vi kiamuni kede sara na venga ravi tiko, and tambana ni venga ravi mai Australia, na vi pano kede sara mai Australia, ni sema tiko mai kina, ni bula vinaka, waka bimbi tiko na vena no miongobe, mareda lalanga vesi, vinaka waka levu tau, nandau sema tiko mai, nandau veta mani tiko mai, na vea kavi, wakatala kina ve nau pasi panene levu, ni bula vinaka Melts, waka nuni vinaka tiko yani ve kimdo, na city levu San Francisco. Sanga tala ningula dhavi tiko na Seragocho sese mbale sanga nimbula vinaka cho sese bula vinaka sista emaranandi vinaka na sema tiko mai na kavi ni kuwa waka nuni vinaka tiko yani sevinga na bono ni sema tiko mai kina nimbula vinaka.
senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiku ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau Rendre no te tō beto seaki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni V121 ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. And a radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Nonda biti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu ve mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka rumbuka ve mundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me County Kenda Watama Ena muna ngauna na lebu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talutaka buka singi lebu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono bunua erau ni buka tingu ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na be matanggali kakana jibgina. Mebaka na karitua, waraisi. Na logo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kokonda, bayangani ka ng gamure. Na kakana buwa malang, mebaka na steak, gay wakay loka, tabioka ka na coleslaw, surua, tatni. Kailan ko pata na kaya na pie, ng bani kay naman rai. O yan, na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se o ngale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rawatala nga ni rutuli dili batakan ne kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana wea tini korona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wabekenda na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Mebakani sema soti ni kani bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org. Ai, kemu bakando tunga mai biti. Sa baka matalau na namundo kobati. Sa lemu na kemu do tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurni bondo kenambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Doko sa mai. Do mai volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. And radio mbulando vata samai sivitongona tolu ena rusanga vulu kavitu na miniti vekinda vakitali tikani vekemni na senge sema vauti kumai kena nonde wasiningono vatango keritu nga kironi ninge wasiato ngayani na nonda vata do tokona like do na share na sasanga tikoya.
Sasanga tiko me ngai dhawana e Bakiungo, me sa tu e adhoba yani nandua nandrau na undolu, na leo ni nanda tu matabu valengo na radio Bulandu Vata. Ia ngan rebiki na bakalevu na nomani veito koni mo ningai waseto ngā yani, follow us, vakatalanga kina na YouTube channel, ke rauni o ningai subscribe kina YouTube channel, e na vivu ke sarati ngā bakalevu, e na kena vivi wakitiko na nanda tu Vata Vatongo na radio Bulandu Vata. Wakanui vinaka tukani ka wakavina vinaka talitunga vikim ke the sara na veto ko ni tiko mai e na nonde wasining ona vata e na vea kawi ni moni te kena wakarambuka. Ke wakai tiko e son na ulutanga o nindo vinakata me mai vetal no takiani e na nonde wasining ona vatongo se sombeka na wakanananu e tiko, nege rauni na bola ngā mai ki Viau Radio Bulandu Vata, se unabuni nda kua rauni ni mita mai na nomani Messenger, na ke wakai tiko e sona kau ni vina kata menda na mai vital no taka e na nonda Vata Vatongo. Au ia toka roa takataleani, ningi nanama ki te ngā mai se vina vai, e na tinika 5 na miniti, ane kawini kua ke rona mai vital no tiko ni kina, ke randine tala Mrs. Unaisi Vanua, ia na buku tiko ngā ni songo ka mai tau abu taki tiko na vida na mbaki sa oti, me mpale tikenda tiko na itau ke inda sa mai waka tiko na Vanua Bungo Amerika, ka waka toka i tiko ia na Fiji Indigenous Peoples Foundation. Waka rurungi tiko e na United Nations ke na wakatanga kina na matani Lebu Amerika na kena sa mai waka ando nui me dhidhi waki tiko na i songo ia e na Vanua Bungo Amerika kau suritika mani nige nana maki tiko mai ki rona mai vital no tiko na ia ke na vi ulutanga tale so. Karaoni na soli waka sama se waka vure waka sama tiko ve kiamani na seama tiko mai ne kawini kua wakatanga kino kiamani o ni na geli rongo dhambeka na vitala nongo e na ndua tale na ngauna ndua tale na singa e na kai vina katukina se male katukina na technology na Vata Vatongo ni ke wakao ni oso rauni ni geli ndo rongo dha tali tuna porokaramu sena vitala noa e na ngauna ngau ni ngalala kina ka rau sara ke wakamo ni nangai sikoba tiko yani na YouTube channel Radio Bulandu Vata and na YouTube channel, subscribe talanga kina, ninge rongo the kina na vitala noa ke sara. 7:05 na tinika 5 na miniti, and then seama tiko ani kina vengasi ni vuli polange reti, and nonda iwasini ngauna ni nonda viti, men mai beba kararama teki tiko ani, beba katabuli di tiko, and nonda vosa. Yando na ka e wawase tiko ani na noa ni sa mai tau iabu take talituk ngā ana kia na waka wulidhi na vosa waka viti be ira na ngone na Vanua Bungo Amerika. Mai tau iabu taka tiko Mrs. Saloten Dominico upaka nui ni nandona singa ngō ke rona mai veital noa yani ke rato talanga na ngasini wuli sa waka rita ka tiko mokoea so na ngasini wuli waka dhengu rato sa mai veital noa tiko na kia na sangai me na dhidhi waki tiko na raninda kai ndombeka na korni wuli na programo na programo me mbalata tiko na kia na wulidhi se na waka tabulidhi ni nonda bosa veira na luvenda veira karavia wulidha na nonda bosa e na Vanua Bungo Amerika. Ia sa tiko butiko ngo e na non rito walni lotu e rina ngoni lalai sara teke wuli bosa waka viti tiko rasa teke butiko e na serikali, na langa sere, na kena wili bola. Ia sa andona i tuku ronga binako ia, me wakani uke la sa anda lewe kanda sa mai tungo Amerika, lewe talenga ver na ngoni rasanga mai sudhu ke, ka lewe talenga se kalalai sara kaumai, kelande gombeka so na ngauna senga ni tube ke anda na wakanana nua ia me na kena mbimbi me wulidhi ka maruri tiko na nonda bosa ia na ndona ngauna ndo vatungo na ngu waka sama ndona ngauna na ngone santa na yale ni kino kenda o ira na ngone ira na lubenda ira na makumbunda ira na vena kata mer na kila na Vanua era lako me kina na nonra yabu koe ambimbi kina, me na wakatabulidhi tiko, me na maroi tiko na nonda tō bosa, ka undo maro taka wakalevu na wakarorongo, vengasi ni wuli polange reti, au sareti kia muni ngona kina muni ngai nanama ki tiko mai o yana 7:05 and tinika 5 na miniti. And kawini lotu levu ndorungo di tiko kina na nona programo o polange reti ka wakatoka i tiko na nonda viti. Sa wotongo i rua sanga bulu ka 8 na miniti me vana ka loko, and Radio Bulandu Vata San Francisco, me kauti kenda wata tiko mai, kau via wakambula tiko yani and sere katarawongo,
Wikamni na sema tiku mai na kavini kua. Mbula vinaka barada chombe mangiti. Wakanuni vinaka tiku ani vikim rau na vewatini mai Sacramento. Wakatel nga kina ve anti ane mbongitini. Mbula vinaka anti onitaka nyondo. Mbula vinaka tiko. Wakatel nga kina ve emosi na sivi ni mbula vinaka na ita. Wakanuni vinaka talitungani vikimni. Mbula vinaka anti ili Elizabeth Pella. Vingana vanua sema tiku mai kina. Na kavini kua onitaka ni tosa vinaka tiko na vili niu. Wakatel nga kina ve Ali K. Love ni mbula vinaka wakanuni vinaka tukani vikimuni Cheka Penisoni vinaka na sema tiku mai na kavini kua Miriam Kelly ni mbula vinaka ratu tukiti vesikula wakanuni vinaka tukani vikimuni Ethan Drew ni mbula vinaka wakanuni vinaka tukani vikimdra na vitinani wakatala kina ve maramatau ali titu inraki sandende koni ali mai au nitaka niendo mbula vinaka tiko wakambula talitingani ve Chochi Sili ke sista Emaranandi ni mbula vinaka wakanuni vinaka talitungani vikimdo ke kimdo na vuvali na roko tui viwa mbula vinaka na ita Willy ke sai wakanuni vinaka tikani vikimdo mai Santa Rosa ena kavini kua radio mbula ndo vata ni sabotongo e rua sanga vuluka ono na miniti me vana kaloko.
Bulan Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Buna no muy ngole ngole tau bakabuna non rando resobe re randau bakote samode le sisi samode nambalui sisi ruin rabia reudabu bakan reu ni buani kabika nindau kala tuna singa sisi ngori ke muy namudina samode le sisi samode samode le sisi samode que muy dabuna no muy ole ole tau bakabuna non rando sobe y re randau bakote samode le sisi samode. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu ve mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve mundo mai viti ena radio Bulan Vata San Francisco me kauti kenda batama Ini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni pula pinaka o se vivi mandongo kina maoli mat ele taka kina endona nito baka taka kana lai yo le uku taka baka totolo ni bernir to ya ve ani na bulangi Oi, o dia baka sanga. erto baka sanga telanga ora to sarara sarna go enta so manga nakakana ese ni ta so mana kena baka ngata kina olo Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kina nabani telefoni 125 Rualima Saiba, Vitu Tolu 5 Vitu, ene kena itugu matalalai. Nungu chisu, nungu banua. Dorongodi na vima maniono kina Vitu ene kawani bugululu ve kemandawe California, Veima mani ruane kavi kina tolu and a single level lotilevu ve kemando viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodi and Radio Bulan Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack
e tiko kena na kakana boka biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tabioka na kakana boka malangi me bakana steak boka elo kena coleslaw na karitoa sa wadha badina na kani kana kay tiko talanga na nondo specials and lomo ni madawa daw tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale gore na JJ's Food Shack View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ito binugutati ko na hepatitis B. Kaya sanga to ni bakilaw ko ento na ka. May adabo ni gila itaura na hepatitis B test na madaw sawa. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kami bikina manila hindi kebi tator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 tulu sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw boka singelebu siya boka kabi. E baro tagi tu boka manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to with ni ti. Kanay boka singelebu siya boka kabi me boka na boka sekera. Na sui. Ika tabu teke. Roro boka lolo kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Tukutuk nga ya doroti kumai na nonde wasininga una ni rongo mai val ni songo e nei kabi benaka ni lotu lebu ende nai nei katulu sang bul ni singa ni bula November ni sa mai botongo itini kabana miniti me vana ka loko o ya na vesure tira ramba dona vesure tira ramba tikongo ve kiomni na tiko en tomba lebongo San Francisco na East Bay senga talangan yuni ba ko itiko kina mai Sacramento mai Santa Rosa ke ka ni wabu ki sumbu mai ki na Bay Area en moni madango na kabi ni vakaro wai serangango vesure tira ramba tiko yani na tambana vakaviti ni songo lotu na LDS ya na LDS Fijian branch na nonrito Christmas party na vakaidur tiko na vakaro wai serangango mai na 5 ki na tini na kaloko e na mbongi da mai vakakavin da mai sotan da mai vekilai ve maliwai mai maro takitiko na nonda sa vakanamata tiko yani kina singa ni sudu ya na vakaidur tiko na Rua Valima Ludman Lane e Millbrae Rua Valima Ludman Lane e Millbrae na beauty kani na kena tikindua vekemnioni na biangole me kina na nonda vatabatongo tuku kataravan do talangana vesure tiraramba tikongo and vakaidur tiko na nonrito Winter Ball Losa USA ngorto na Lelin Old Scholars Association, Lelin Memorial School Old Scholars Association, and vakaidur tiko na nonrito Winter Ball and Elk Lodge Grand Ballroom. Elk Lodge Grand Ball Hall and vakaidur tiko ya mena ono baba ono Riverside Boulevard Sacramento. Ono baba ono Riverside Boulevard Sacramento na vakaidur tiko and na ikarusang bulaka tolu ni singa ni bulo December teko butiko and na 5 na kaloko na kabi entertainment DJ and invited artist. Dress code formal blue and dress code and nambong ini singoya na Winter Ball baka and $200 na iduruduru and $200 na iduruduru kedi tuku matela lai round yun ngebi tartareani and tolu na nambani talebo ni sambiu to komengo au san tabuta mantangayani and ngem biu tale to ngani na nonto to bata menangera rawi kemni ni na bia bi tartareani kerto nambani talebo ni na 527 Vitu ono 22 tolu
526 vitu ono 2228. Se 220 228 35 vava 220 228 35 vava se 225 568 2 vitu 2 225 568 2 vitu 25. Me wakau kaya, au nanga imbito ya ni na nonta tau Facebook page, na nonta tau wata-watango, o seng ni kila, wiki omani, ngona mantangango, au sandu ndre sara, na nungu na numatu na nambo di telefoni, me wakani sa rau nganta sa tampa-tampa ngayani, telefoni sa ambito ngaya na nonta na contact, seng ni wakai liundo rau tu na nonta na numa na namba di telefoni. Ya, seng na lenga, au nanga imbito ya ni na nonta tau wata-wata na kia na tikin dua, semani sangka-sangka davan, do lewena tiko, sendo nabuda, menangai tau ya wataki tiko, na mbaki vou, dawa ngai nom do ituba-tuba, nom do sasanga tiko, na sasanga ni kani veivuke, se na kumuni lavo, ni wako tamena kini tukutuku. Se mania se bura-bura davo, ni tiko kina. E ana kai tali itu kina na nonta tau wata-watango na radio mbulando wata, se na technology na ngonongo, social media, sa rawa-rawa tu. Se mania se bura-bura davo enda tu kina, senga tu na lenga na kena ni rawa ni sanda na rongoda, da reida, da kilake, de na veka ave tiko na ve se bura-bura. Koe au sere tiki mani tiko kina, ni wako tamaina no mani tukutuku se mania se bura-bura dava, o ni ndau seama tiko me kina radio mbulando wata, ni wako tamai mena mai kade waki tiko yani, na nonde wasini ngauna ni rongo mai wal ni songo, senga tiko ni so mi kina ndona ka, raunio ni wako tanga mai kina messenger, na radio mbulando wata, se unabuni ndakua, se veitali matakimbau, na ngoni sale soe raunio ni na wako tamai kina, na i tukutuku e soa mena mai kade waki tiko yani, na nonde wasini ngauna, ni rongo mai wali ni songo. Ongo na rongo mai wala ni songo and a radio mbulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Mai tomani tiko nanda waka rongo sere, ni waka me waka ni sa mai wotongo i diona miniti me wana ka loko. Na nama ki te ngā mai si vina wā e na tini ka 5 miniti. Ke rona mai veital no i tuku ni kena, ke randini tala-tala. Una isi vanua e na wuku tiko ni songo-songo na FIP. Oia na Fiji Indigenous Peoples Foundation, FIPF, ka wakatel ngā kina na vekatale so ke rona mai veital no tiko ni kina, ke rona mai vewa seitunga ni kina, me rauni na soli waka samatu, waka vure waka samatu, vekio mani, se mani venga na vanua ni seama tiko me kina, waka bibi tiko vekenda na samaitu, en vanua tani, en se sai bura-bura dava o ni seama tiko me kina. En sera katarawangona ve waka mbula tiko ni kina, ve Eleanor Rasinga ni mbula vinaka, waka nuni vinaka tiko ani ve kimdona ve tumbuni mai Sacramento, mai Santa Rosa, ni bosoti au. Waka tala kina ve Saula Tuingalau, ni mbula vinaka Saula mbula sia. Waka tala kina ve Marama nei tā, mbula vinaka Lela Lubu, waka nuni vinaka tiko ani ve kimuni, senga tala ningula dhavi tiki no Mele Koto, ke na MK Cake Hub, ke wakao ni vea ota keke, e ana vanua ranio ni ota keke tiko kina, ke wakao ni tiko, en mai no sorry, mai te lewu, ko te ani ndeu mbanavua, rao ni ota keke, se mani keke ni singisudu, waka mau se dhawanga ni vea tartareani, ke Mele Koto, se na MK Cake Hub, en Facebook, tiko kina na nona Facebook page, waka mbula talitunga iani ve Lomex se ngati ni mbula vinaka, wakanui ni vinaka tika ni veki mundou, se ngata lani ngule dhavi tiki no sai waka rusambola, isa sandende ni ali mai. Au ni taka ni mbula vinaka tiko, mbula vinaka eli na kaudhiri, au ni taka ni tona mai sota na waka rawayango, au ni taka talangani ni mbula vinaka tiko. Wakatala kina ve Caroline Luisa ni mbula vinaka, te vita vasu, vinaka na sema tiko mai ne kavini kua, waka mbula tiko koe ve Savinada, Yowane, Penny Sangiri, mai Nandela ni wavu ni Amax Resources Limited, mai lo toka. Dau mbula vinaka, wakanui ni vinaka tiko ani na vuku ni Bengaravia na kavini kua, senga talani ngule dhavi tikin Olivia Nangoro, mbula vinaka maramatau, Sandende, wakanui ni vinaka tiko ani veki mdo, wakatala kina ve Akosita Matana me, wakanui ni vinaka tiko ani Johnny Lenduan, rombula vinaka nge lolo matu ani ve Falena, wakatala kina ve Anatawake, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, mbula vinaka Falena, Iva Mere Mangiti, wakanui ni vinaka tiko ani veki mdrau mai Sacramento, wakula na Kauwandra,
mai Berkeley, isa. Tau bebola kati tok nganggo, wakanui ni tau na sota na dona singa, ni takanui ni mbula vinaka tiko mai dakin gori, wakati langa kina ve singa, ndrau ni ndalo, ni mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai ene kavini kua, dina tau dhoko, wakati langa kina ve barada chombe mangiti, ni takanui ni mbula vinaka tiko, den rau makita vinaka na sema tiko mai ene kavini kua, senga tala ni ngule davi tikina obi, vose ilangi ni mbula vinaka sakaraya kata, wakanui ni vinaka tiko ni viki muni. Senga tala ni ngule davi tikina dona tadingungo ke rau do nero daka tungana ve ndrendre bakina ve ngona ke ke robe tal no kina ya kamina kana ndrendre se badava eta mbula vinaka eta wakanui ni vinaka tikani ve Nancy Nan Dan wakanui ni vinaka tal tungani ve kemundo ene kavini kua emosi na sivi vinaka na sema tiko mai mbula vinaka anti ane wakanui ni vinaka tal tungani ve tupe ni taka ni tos vinaka tiko na vengarabi ka na mai toma ni tali tiko na vengarabi mbula vinaka di Lady D wakanui ni vinaka tikani ve kemundo na City Cruises ni taka ni ndo mbula vinaka tiko senga talanga ni ngula davi tikina Waisea Bushanti nimbula vinaka Waisea wakanui ni vinaka tali tungani ve kemundo mbula vinaka Emmanuel oi Iya, dina sar me sambo ko limandanyo Emmanuel au nui taka ni mbula vinaka tiko mbula vinaka wati ke tamani senga tala ni ngule davi tikino Alani Lolo Heasinia baka mbula tali tingani ve my sister Jane nui taka ni onro mbula vinaka tiko ni lubudi tiko na ita, sombo. Au ni taka ni ando mbula vinaka tiko mai sanangori, wakanui ni vinaka tiko yani en kavini kua, kau ni taka ni tona mai sota ni dona nguna leka ngango, sambalau na nguna ando yali tiko mai na City Cruises. O tongo 5 miniti me vana ka loko na radio Mbulandua vata San Francisco, me kau tikenda vata mai. Navada kona tawa nuile
Suki na kemuraka walenga Sanda mulo raki autunga Au saruinda masita Senitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walenga Sandau mulo raki autunga Au saruinda masita Senitangi mavia ngoroya Au saruinda masita Senitangi mavia ngoroya Au saruinda Singa kay nambongi Banggarai ko singana wakasuka Buna isambuna Nungguwanga nindotomo isambuna Banggarai ko boli Wana mai tau kena bakandua Mali walala senga sarangan na tu bakasuka Bosota tunan ren
wanga nindo tomo isembuna singa kena bongi manggarai kosengana wakasuka buna isembuna nunggu wanga nindo tomo isembuna manggarai koboli wana mai tau kena bakandua manggarai koboli wana mai tau kena bakandua manggarai koboli wana mai tau kena bakandua sembuna Ongo na Radio Mulanto Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai.
oso enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua erau ni buka tingu ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na jibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena kouslo surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarang ano direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale sarang ali to miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rto li dili batakan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebuli baka romboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda batama Tolo tiko do saya lupa dina sebenarnya dengan tu boli gaya hotel itu ni stoa Tolako. Segini ya ona stoa bola katunga ngoma limat. Maybe nak ni satu ket sengaki na nakatungan reba mempeleta na nota tu ilalako. Bibi na kasaranga boleh roti kari bateni kina Datu birto na bisi nga nakari mateni said means kaya na sausage roll gaya rito makuntal nga nabuka sangay buka sa gilay mo na bisi kaya tel mo na address 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para raw bega kina do na ni matubale sinom do boli nga baka matawa wala to mata kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana yaya ni ti kina bikala lai tale so kanda unrendre na kunea tu raw tala ni kota nom ni boli ke baka ni tiko man na Marine se Sonoma County kandendre nom ni vila baki vitar tarani kina nabari taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena tuku matai lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Dendran baka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso baka dadaka sendrakin-drakitan baka na itos-tos nimbula kuha ni lenga sinui gawa-gawa nana magi mai kina programo warotaki mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA nongu chisu nongu banua rongo na bima manione na kabini buko lulu bei kemundo e California bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti and a radio bulando wata San Francisco me kauti kanda wata mai Senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u rendre na tutu beto seki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nomni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart Viturua Diwawalu Franklin Boulevard Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21 saibarua ertong garap talangan ikanalay waka suburi ani nanomu yaya may nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Ana radio mbulan dua vata samai sivitang gona pai na tinika tolu na miniti o wakarita katikania sivina pai na tinika 5 na miniti wakanui ni kirona mai veto mani tikani kirona mai vetal no tikani kirandini talatala unai si vanua vetal no takitinga na kena mai tau ya takitiko na Fiji Indigenous Peoples Foundation FIPF lebo weekend tau na tikungo Amerika to sakilatiko lebo talanga to sember tiko nikila ni tiko ndo na isong go na daba saramanda na kena usutu
na kene naki ko ia usreti ke muni mani ngena na makitinga mai kina kena ve katale so ke rona numa me ke rona mai ve wase itu madanga ni kina me rawa ni na wakavure wakasama tu se venga na bono ni se matiko mai kina and kavi vinaka ni kua ia na dona ngona leka ngango ngona madanga ngo au sene ve wakambula ni kina ve sureti tiko muni ve tomani tunga mai ka via wakambula tali tunga ve Mrs. Inise nger tambua bole vinaka sista wakanu ni vinaka tukane ve kimdo mai Santa Rosa Sacramento ni vosotiao wakatanga kina ve kimdo e na maoli mat na mboso levu ni maoli mat le meki salu sinia au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko na vetamani sega tala ningo le davi tiki na moape singa ni sudu vinaka ndo mbula vinaka mai Australia ni taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi na longa ni vaini mai Sanangori wakatanga kina ve Alathea Williams mbula vinaka OG wakanuni vinaka tiko ani ve kimuni mbula vinaka sista vuki Raf Luisa Uliviti ni mbula vinaka maramana ita wakatanga kina ve Tumbui Grace Sandende ko ni alimai oni taka ni oni mbula vinaka tiko mbula vinaka Butch Tutatia Laveti wakanuni vinaka tiko ani ve kimundo mai Nandawa mai Narere se mai Waila Onu taka ni ndo mbula vinaka tiko wakatanga kina ve Mosi na sivi ni mbula vinaka wakambula tiko emosi vena numi tiko e na serengo ve kimdo ke sara na matatimi ni mati valu ke na matatimi ni ovisa e na Sakuna Bowl kana garavi tiko na kavi serengango e na King Charles Park mai Nandi isa wakanuni vinaka tuyani ve kimuni talangana ve toko ni tiko kina mbula vinaka singan raunindalo vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavi ni kua mai na koromakawa ke viti au ni taka ni totoka tunandraki mai Sanangori wakambula talitungayani ve kimundo and na City Cruises and na Bay Cruises oni taka ni ndo mbula vinaka tiko tosa vinaka tiko na kena garavi tiko na Itavi na buku ni vili ni ue garavi tiko na kavi ni kua waka nui vinaka tiko ani vikimundo filo ni mbula vinaka
Mani talanoa ke Philo Anderson na toki sarumandia niongo kina talanoa mai ve randini talatala Mrs. Una Vanua. Ni bula vinaka. Sambula vinaka. Ni taka ni ando bula vinaka tika mai Santa Rosa. Vinaka wakalevu e wakawini vinaka te kiamani na mani wangalala te kiamani mai mindoro mai ve talanoa nei kawini kua na buku tiko ngā ni Fiji Indigenous Peoples Foundation na songo ka o ke la ni do waka rau tiko kina i ni mbero ya ndarua mai ve talanoa taka tiko mandanga e na noa e na mbongi na nomoni adho mai virongo de saramandanga na nomoni talanoa ke na ve katale so ranindoro na mai ve talanoa taka tiko e na kawini kua ke rao ni waka mbula mandanga ve ira kara seama tiko mai ve kiandaru e na kawini kua ka ngai waka madala te kiamani talanga. Vinaka u mbula raramba vikenda na viokani. E na lewe viti na ni seama tiko mai wali na kawini singini kua. Wabena vinaka ve maramaneta. E na nona solia na ngalala meu na wamadala taka iso na kambaleta na nungu mbula kina nungu matu vale. Kiro we adu mai Santa Rosa e mai rao na dhaka. Kiro kilani vinaka na niro mai sa sanga e sa karawikina na ngone na makubiki rao e sa wuli. Kiro ngai mai sa tava sa mai ndola na wali lotu. Kiro wabina vinaki na wana kalo. E tuna niro itabi e na nonda panua. Au ndo marutaka meu o madalataka ni na nungu kalo na nungu panua. E ana nonda imbole na ngoni viti. E kunchik mo adango me baleta ni semberni kiro na la kwa ni na kambaleta na FIPF kwa na kaubo madalataka kiro bo binaka ni kiro sa mai toka kiro sa toka ndi toka nandua na asana go e adana nero vale chico Sunset Avenue na romu ni singa e tostu wa malu na vaka kiro kilani veli takito na klo e kiro talitaka na vi maliwai enda zaka rando ngandreva na bibuke na ngoni ni viti kiro tuwa rao mi kiro ndo bibuke kina. Pabna bna kina ve maramaneta ni suliti wendo na ngauna. Ndo wakambula raramba ni weekenda na leo ni veno viti. Venaka wakalevu. Uruni taronga mantanga se sa wakadhava na balavu ni ngauna na nomunro mai tiko voli na vano levu ngo Amerika. Buleta ni kilani sa levu na bisau dona kana bisau mai na ngauna nro senga iado mai kina me adhava tiko mai ngo. Na sa balab sara na mai tiko o taltala liu mai ko na o titonga na 91 e ulang moya na 93 sa kiro mai kiro tiku kibam tiku ke nga mai Palwalto tu ke ana songolo tu kiro sange ngoli Los Angeles kiro lei to mai kina chikuna dakadaka kiro sange ngol mai Santa Rosa kiro sa mai amba kiro sa ukarua tiku na ni Ruvale ko kitu tiku na ngona dana tiku na Sunset Avenue. Vinaka, au kila bernin daru tostal non daru vital no nei tau ni waka nei mai o kila ni sombekar na loma taru takatu nei tau beka mai ve. Marama nei tau mai ve ni waka wati beka i ve. Well, mai lo mai viti, mai sinuwa da koro lo mai viti, au waka wati i nambukele wira, nambukele wukandawu. Venaka nei tā, na ngono sengai atho mai kina na sambau ndo tale toanga na ngono palawu go au santorongo da ni onru tiko i Santa Rosa. Ka undo na noma tu, nongo na noma kedi tu ni o kiamani mai Nandi. Ia, au ki lātelanga ni tiko na noma ni sea mai Nandi. Ia vinaka rita, o au suzu mai Nandi, au kai Nandi. Na kambaleti lo mai viti sa kiwa mingase mengo ke msange klatu me kiwa milako ne mami koro yo nguna mateni turang ti e mai tendobu e na asana na asa sabara mai Nandi e atikibu na ndona kurni buli mai na rasa farm school atikibu na ratus kuna de kotira mai na no ngone kwa susunira tu mai lebuka e ndua vera ya na tamango o koe na matitoka ni ngoni ni viti mai tendobu e na vanua mai Nandi e tiko na vanua e kito tiku kina sa ngai mai tuika so na kito vitadini kito ora tua kango ora tadini kima mai tuke de Nandi
O eu mna sa kito kila kito sa nandi nga kito ngarava na vanua nandi kamangu do zola vale una tak mai nandi sa kito sa sitsen na mai nandi ni kito sa suk mai nandi. Vinaka. Asa wakanga tuku ni mewe kito now it makes sense. Ni ondo na numatik. Wei, gona marama ni nandi. O tau ia vinaka wakalevu wakavini vinaka tiko na nondoro mai tal no rawa na kavini kua. Mai na ngono ia. Ngono rusege ia to me kina I Palo Alto sa mai tau ia i Palo Alto nrongoli LA o te asange mai tiko ngoe na Sunset Avenue. Dava saramanda roni ni kai na ano mani rai. Membele te kenda na itoke, membele te kenda na kaiviti me wakani rauni dan dua wata ke ritiko we kenda na sa mai wakai mbaki toka na nonda mai tiko Amerika ni da sa leo levu sa leo levu na ngonongo sa ndui wakalivu talanga na ngonongo ya ndo na kau au wakandina dina taka na ngono sengi ava talanga mikina ya da ni wakame da senga soti ni ndo weka waitake na ngono ya e levo do mendando wakambula ni wango era senga ni kawai mai ndo kaitu era kawai dake mai o era na India o era na India mai viti mera mai tiko dando sota wango e dona kana non kawai take kenda yo kenda to senga soti ni ndo levo na senga soti ni tondo weka waitake ia ngona ia yung gonda sa leo levo mbala tambaka ni samai levo na wikilai sangai senga soti ni urai na iwakarau ia na dava manda na nomani rai me bakani e sambalau sar tiko na ngona roma I tiko kini Amerika me dava tiko mengo tava soti na visau sambaka na kavinaka so na ka tambaka roni uni kaya Pina kaya ngori na kanti na todo ko ondo masuta na kalo ke rauni da kabendo na ngon salmi bina kina na nondambula na ngoni viti ondo maruta kirna wekanda mai tonga Samoa sandona kana nonda biloman tanto reda na nonda sasanga mai ele mandanga ondo reda na nonda o tik na tumbuku baru na maramani tonga ondo reda na nonda ndo wi maroroi ndo dua wata do liado tunelo na da sini roki ni bango kenda na ngoni ni viti enda tukuna tuni enda lotu ba Kristo sini lo re kenda ndo na lo ba klu come kero sama dende to kango na bu valingo kero sama maroroya ele na matu vali ralak mai reklunga tani rado mai kero dingo mi kero maroroya na matu bu vale sarona da vaka rona vale rona buli kero ba ni binaka ni satos Indo na kakirunga ira ni yado na ngauna sa anduan bali lotu sa tos chunga na lotu bo ni nak tai tiko ya bona klu. Na ngauna sa mai ndola kina ndo na kagona na lako mai na prime minister bo o Garcia le senya Garcia. Kai mai tau e tai ngona kina kwa na FIPF kero ndua saranga kero wa tau kertau tiko utak mai na kango. Kwa na songongo. E sandua na songo binaka ni songo saranga ni ngoni ni biti kai biti e sanga ilo rei tungo na ndu e tungo sa sengni nda kilara na tava medak kero masuta na kalu kero ni yado na ngona me toso mai yo ya una ngura ya dango but sa mbala una ni ruben karabiti mai na FIPF kero do tuta ba le una kani ratus kuna de le una kai ba kina e se senga chunga o sengi klara na tava na roni daka e usa reda ngango ke bakaya to malmalum na committee e na malmalum na kakena wa ko sando bina katkina me koni ndon dende tu ndanga sota ke bakar to roni sota tu na committee bukan duondo na bula merto ko to me kine sona wakasama e roni babu na merak kaule sumai na nonda kwa sa senga tuni bo via kawai mai na bula ni garabi ni nonda panua bat ke na lotu kwa kinda tu da kina ba ko kina ngwa da ke roni ndo na ngoni sala ke rota lini da ka ndo ne bindingi e tungo matera roni da kawa tu tamata buku erando very active mind kila mera la ko mai min na ngoni sala menda tos watu mai kina na ngoni biti mpalete sa tungo na kani matintu da rei tungo na matintu Amerika e tu na labu roni solia mai me bebu ke kina FIPF kwa na kaya kwa rauni mai wa toro ida kita na nondambula na ngoni biti sa sin raunga ni na daka chukunga anda mate sin rauni baya
na kaya ka tiko na FIPF ke sa toso binaka ko na nungu baka Samuel e raunin bolin do na vale me renta ki me toso ke baka wala nga me ndua bata na elonda e me ndua bata na elo ni ngoni ni piti au senga ni au sini baka baka taka ni na elo na ngona enda na ndua bata tal me kina ke baka binaka na not na velu taki ni komiti. Vinaka, gori na FIPF, ia Yes. o nanungu waka sama i vatingo, ia, o waka o ndula mataru takai, na dhawa saramanda e rauni dhaka, se dhawa saramanda na wuna, e nda mai vatu ki nango, waka me mai lewu na tawasi. E senga ni, renre sanga na ka menda lako bata mai, menda ndua bata mai o kenda mandanga nango ni vitinda sama i waka tiko ngo. O rato matanga na tonga na Samoa, kau ndo dhaka bata ke rato, mai rato mai veto koni tiko wakalewu e na kena didi waki tiko ngoa na radio mbula ndo bata, e ndo batanga na kai rato tuku na ni renre na dhaka wati ke kenda na kaiviti. Asaranga na vosa rato dhabuta mai, vato na kai rato ndo tuku na mai, why is it so hard to work with Fijians? E awakaira teka wo mai o tia mai senga wale tuni madhala, na i tostoso e na vida na ngoni tau kei kara sasanga mera dhaka wata mai na wukunda na i tau kei na kaiwiti kanda sa mai wakai tiko e na wano lewongo. Ia, e o mandanga wakate ki au sanga i ndau senga tiko ni kilani na dhava mi usuma wakadhava na non rito taro, ni rito ndo taro mai o ke lani wanga wikenda tauto na wakantina dina takatiko ni renre don dina na kan renre na sanga tiko menda mai ndua wata ni nda sala ko mai na ndona bono lewongo toto wata kede e roni ndaka ni toto wata kede na ka enda mai sasanga taka maybe na kanambula ndo wato ndona gutiki ni bola tambu tale yada ndo watingo sala ko mai me mai rau nambula ia me rau wakaliu sara and that's why we're all here me mai waka vinakataki, waka toruidakataki na nonda mbula, kenda yandua ka waka bimbi talanga na nonda matabu wale. Ia, sabatiko ya, au seng sartunga ni usikila, unitaka ninda nanda ubi tal no taka, me rau ninda na soli waka sama tiko kina, na dhama de rau ninda dhakaba, me rau ni tondua wata tiko kina. Ndona ka urida waka lewu na songo lotu, e lewu na tawase. Why is that? Dhambeka na nomo ni rai yada. Kona tatu wasi ni songo lotu e na sini rawa ninda na menda na numa ninda ina na sini atu mai bata na ne bola tambo e bola kine atu. E na rongo na iwalu e na atu na bibola boluti e na tesere na lotu e na batana loloma. Yo na kambale tikenda to na ngoni biti ke bakai sa watu manda na bosin kalo indina sini roni dala ke dan dala suna tamata na bosin kalo sini roni dala e tu na kamenda ka ke bakai da ba malum ta kana londa but even na katina londina alo sabswa you have to humble yourself to come together as one. We have to humble ourselves ke bakai manda so robosa tu me wako and dina to nyo kenda. We have to accept that. En dua enam bulan sandrendre enam bulan bat kenda nangoni bit. Esa bukana na sana lumai biti toso tu kanda toso tu. Asang so tini bakanga na kena kuanti setika buna mai liu. E sini da kila sa re tungo na bakanga sanda tu iraki tu sa seng ninda maro taka en dua ka. Na kai lava ki mai banua santa vaso woda na kambale tana lutu sa woda sinkilana da bangan tangeda kabutiko en dua ngana ka o kila sa bakai da sa da kabanga kambale tikenda sa sinro ninda rail na via sana baba menda rei kina ke bakai ngan revi tiko na bibuke ke bakai ngan revi menda bata wir sa rei tungai liu misa non rambulanga non ramatu vale nobody else kana ko sa ida ta senga na lundo bata ira na non dangase rando soli baki narvalit bloma ni corto voko rakaba na vaka na londobu mata wal kede ramai wereda na ndobu e senga ni somi inda ba sanga ngarkana ikesa sinira o bamuta saliu berne lavo saliu na sa tuno do motokabinaka sa tuna balbinaka
sa senga ninda via kawi takatalindua. E na mbula au sini ba mbota ni na vinaka vikenda. Ke bakanda sa ada kawa tu na tumbu na matangali mbula ni veta wasi. E na kai watu na non rambula na luvenda ke na makumbunda. Sana kai tenga sara ni rasema bata na biwe kaningo. I'm sorry, e saru indrendre yo kero na senga kero au pati kita tal kero na sini soreva kero na sasanga tiko. Na nero tutu bakalotu me kero lo mani retiu ngana tamata. Na mbula ni velo mani kwe bina kata na kalo. Men da velo mani da vindo vikakana da wasena kenda da wasena menda me rao ni raraida na tamata kwa ratumbu chume na non dai sau ngoni busar sa sine tungo. Saranga yawa kalia saranga mera mbula ko mendanga mai mera mai bingara bia na bonu endo zakina songo ni bonu. Yo chungo na nonta tuba ni karusa mu katolisinga. Kemni na kaipa madala takaya. Kenda tu sa rei saranga kiato na vesureti. Keba kaira laku mai menda mai sota mendanga make it as a fun day. Lana na singa ni ve marutaki baru na singa sudu. Dala ko mendanga mai na dava kito na barutaka na kakana na waini ngunu na reki menda mai reki mendanga na mai marutaka na nonda bula. Me rauni vinaka kina na kaenda rauni zakava me baleta na mbaki bo me mbotali ni tuba bo wa mbaki vinaka kina saba nyunui ni na mbaki vinaka na 2024 Vinaka totoko wakoti adana nomini rai ia o andorovital no takamanda na FIPF na isongo ngo ni awakarita kamaya na ni amaito ia po na ngona ngole mikina na turanga na Prime Minister wakathengu Mr. Laiseni Angarese ko amaito ia bukina na dabasar manda numdo bakana nanu ka amaito ia bukina na isongo ngo na FIPF. Ina kaya kona kena mai tau ya butaki na FIPF ni kilei tiko ni tiko na ngoni ni piti mera lewena. O rongo e rau sinrau ni sema bata kina politik sinrau. E sa kila na mating tu Amerika sa red sa takitu na kambaleta na FIPF. E sinrau by law e sinrau ni rau na sema bata na o santukuna na sadelpa sinrau. That's political. Or any other political party. Yes, sinirau, any other, sinirau. Na, e didinga bo kai koe na FIPF, that's indigenous. Na kaya e senginirau ni na kaumekine ndo na kambaleta na politiki. Yo, na ngona mai teke mukina sa anding tek saro matangali o chone banu vengo ndo turang dina. O talitaka na nona velutaki. Koe ndo wasa bandu ndo nu on time tu na nona mbula. But then koe mbula vengarabi ni maten tu. Kile lemu toko na nona vengarabi tu wat kera tumara. Mai velutaki chuko koe a didi bilna kasar tunga. Sa lako sa aviloma sa mai chuki kiando na verberea. Baleta ni sa le kautiko mai e so na kam baleta na politiki membiu mai ina FIPF. E au sa ronga baka vida na nona sa kera na turango. Ni sinirau ni kenda tona wakia wata na so delpa wata ke na FIPF. Kua sarambeka ngaya na lenga sa ado chungo. Me ke baka kenda me tua rongo me ke manda rongo da ngaya. Na ka kenda baleta ni FIPF didinga so delpa didinga sen total na political party didinga. Okila ni na binaka. E na binaka ya. Er na tali takatalanga kura sa ayali tungo. E lewa pera saram biu saranga. E na buku ni lenga maya ado chungo. Vinaka, ia na FIPF, ia na Fiji Indigenous Peoples Foundation, eh? Yeah. Membaleti kenda sarangana ngoni viti na itauke kanda sa maitiko e na vanole bongo Amerika. Ubia toka ruotak ngaya ni sa kila itu baka matenitu e na matenitu le bongo Amerika. Ni ndua tiko na isongo ngo membaleti kenda na ngone ni viti na itauke ke viti kanda sama iwa kai tiko na pano lebungo. Ia, ni sabatiko ya, o maro taka baka lebu na nomini wasea mai ngori ni senga ni dondonu me mai, kila me mai waki wata tu ke na ndua ni songo baka politiki, baleta u baka sama taka tiko ngoa na mataini ngau na mai dhaka kina ndua na mbose lebu ni Sodelpa. Mai dhaka kina i San Rafael, i Petaluma, abakai durma i Petaluma. Ia, o te angai sa lako dhaka na mai na vindingdingi, koe asanga i tuku ni sarangai kia, ni senga ni ndondonu me rau na waki wata tiko rungo, na songo baka politiki kei na
na SEDELPA, me didi tani ngana nona didi na Fiji Indigenous Peoples Foundation, e dondono me didi ngana nona didi, which makes perfect sense. Maleta ni na isongo-songo baka politiki kede tu, o kenda dui tu kede na nonda dui ngalala ni dingi menda dingi taka sobe kenda tu lako na SEDELPA, so lako be na PEP, so lako tali na NFP, ke na ve songo-songo tali so. Ve kenda to mandangana ngoni witi, ia en dona kairo ni na koti kenda to batamai ni toke la go me baleti kenda na ngoni witi baleti kenda na itoke kenda samitiko na bonoli bungo Amerika na Fiji Indigenous Peoples Foundation. En dundu me batiko ya ka o nuitaka ni rawa ni na bose kana bakaidur tingo na bakaidur talanga na bose senga walanga ni dana laki sota tiko e na bukunga ni kana ka ve marutaki sa num do itu tiko mbako ya me na bakaidur kene dona bose na vending dingi talanga. Yo, bombo tani sana batiko ya nen tabun ni kango baleten tundu no men total mandana vending dingi ni komiti bungo ningai zanrmai na matensinga na bakibo na 2024 sa tiko na komiti kwenda sana baka nunikina merto na vivi baka na kotale na kwa na FIPF kwa na kani 2024 me sa vesa usaranga me vesa una katodoko Well, reda chuko ya esini ndo na tarobo na nung ding ding the choices kuna kani political esini tarobo kino iko you can do whatever you want. Saya do mai nanga una menta sota kina nangoni ni bitim butan wa tik tik mandana politiki nda kapa mandana kani kambleta na nonda bono mtir nonda kaur tu mai biti. Na FIPF sa vi buki wali bona mating tu mai biti. E liu na kai vina kati mai e vi buki kina. Na kamdanga na SEDELPA ki mamisoli na FIPF ne soli na kani SEDELPA vi buki kina vi buki. Ye me rau kuanga ni sama bat kuanga e me vivi nga na kambleta na nonda songo na ngoni biti kila na ngai vina kina ya. Yo, ni kota daki mingo ri yada na SEDELPA mai biti a vivu kikina na FIPF. Nungu rai, ya mandanga baka tiki koe e na baka na senga soti ni na baka ungiata na yalo ve ira ka rasenga ni tiko, rasenga ni ndo bata tiko ke na SEDELPA e na senga talanga ni na baka ungiati rea o baka nui tiko ni sana toso ya go me sana kua saranga ni dhakavaya. Kua saranga ni baleta ni toki latiko na menangai lako na bibu ke me salak nga na buku nga ni matintu baleta ni if you're mentioning in doon political party ya na senga soti ni na biba kongeti be ira kar lewe na talitu na be songo baka politiki so meradur mai ke na FIPF dona vakasama o nomini baka madala tiko mengoro vakasama taka baka dava na ngona do sana vending dingi talikina na komiti mendo sanga wangu matua me andua mai na mata mai na be songo baka politiki e tu kanta toki la ni tiko ngoi Amerika lewena tiko ngoni toke me reandua mai na mata mai na songo baka politiki me mai leweni komiti ni FIPF. Ok la ya saro ni tona ngai kaki na oi keto sa ngai ngo na nonda i songo na ngoni toke eroni na buki na be baka ndua batataki ya na nungu rai dam beka na nomuni rai. Yo kandi na todo ngur na ka binaka ni na pati kede na pati era lewa na ngoni biti. Aya chika tala ngai dondo mera lewa ni FIPF. Kaya kaya baya me na be mata kede ngori mera lak mai mera komiti ni FIPF. I think that's fair. Ena binaka da ke me baya na me laurai ni ralak mai kaya kaya na politik na be pati kede tu era lewa na ngana kaya biti. Era kaya biti. Ke kai so la ko mai mer mai bebuke ena FIPF o kila ena bina kena modo kon kina balta me ka ko ni bayatu na kai ndaka oka sa elim na kai dak mai sa buna mera lewa na tamata sara lako sa senga talini ngai tu na lonra mera les mai o ke to ngona banu ni chu ke mani bangkori na namurayada. I think that's a good idea. Me baya. Yo, ena rawanga na kango ke wakaenda lako bata mai wakalelebu. Vaka na bose, vaka na bendingi, mendingi taki na komiti binaka, very active people. Au kila ena binaka. Au saban yun itu. Ni 2024 ena baki binaka weekenda. Dina. Wena kaya ngai ndo talanga ka au kila ni to lenga talitunga kina na itoke oro ni kango baleta ni libu na kando do dhaka ena bi songo e so
waka ketong gendo mai senga wala ngani o gendo mai tombo ka tu na buina oi e daka mika oi keto senga ni kila yo gai yo laku mai nungu waka sama ya kepa ka u senga ni kila ya kepa ka keto senga ni kila keto erangi kila waka dama na kena bo. So I think na publicity nindo na kaya daka member leti kenda na ito okay na kena lebu ngani tukuniani na kena lebu ni kadibaki na kena lebu ni tambaki na pono daba ngana platform daba ngai tu wata daba ngai tu e rau ni dondonu me biwe ni kena na kena ni tuku okay la yando na kambimbi e tu oroni kaya yada ni tu senga tiko ni se tu kila se tu raba kambimbi o kenda tu ni tu okay na bimbi ni media na kena me tukuni ani me kadibaki ani senga ni kena kingo me kadibaki ngā wandua na kena lebu ngani kadivaki, na kena lebu ni rongothi, o tia na kena lebu ni laivei tala no taki, na ngei unge timai na alo ni tamata mera lako mai koea, o wakanuni tuku kina na songongone ka rusanga bulu katol ni singa, ni sa mai ke ro vetal no kina ngone bia dhani na kavini kua, senga ni na dhava kia na vetal noa, sen na nero na viva ka unge titiku yani, membaleta na songo, na mbose, kana wakai dhuri tiko na karusang wala katol ni singa ni wala December me baleta tiko na isongo ngo na Fiji Indigenous Peoples Foundation me baleta kanta tiko na ngoni 2K. Yathan do talim beka na kao ni via wasea ni bernindar mai wewa ka modi taki na kavini kua? Yo au na via wambimbi takai ke bata nambula ni songo na kawa kai labu. Na kaya mentando un carrona o koer na velu tagitiko na vi sok ken baleta nei labo mentando un carrona na kena do vanga tag bata na kaya ko babu na non do leva na tomata meralako bata ni reklachi ko ira na kena misuse tak nei labo o ya urena tiko ya bata endo na kaya ba bimbi takin bata nei labo mengaro ni bata nei labo e yau ni tomata kenta na non da yau na kaiviti ke wakai sanding ta kendua me ndau niau e mina kati na yalo ndina na yalo ko me yalo ganga na yalo sabsaba me ngarava na nona itabi na kena ngarangarabi mina kati dondua ko ya ubambimbi ta kina na kai diva kina na kai diva kina ndone songsongo e ndau lenga tiko ko lebu me baleta ne labo it's true ana kandin ona sinro ni na tambo na kaya bata na tamata ke baka ona tarungi rar na kunga mai na kango ele na kantu kuni e baka buna tiko nga na kena ndo baka tangi baka Italia ne labu Kwa ko na numatiko me na ndo na vital no tak talanga na kaya beleta me rawa ni maudo kona kina na mbula ni ndoni songsongo ni maroroi bina kaya na kaya nda tukuna ya na yau mbula ni nonda banua na ilabu kwenda maroroya enda taka tiko kina na ngoni ni biti Amerika au saba nuna ya ngai tukuna na banua na taka kina na bose na karusu katolu ke rau ni waka madal taka mai na daka vei na ngau na dawa na daka kina dawa so ti ndo beka na ka ni waka da saramanda se dawa sa itu tiko me baleta na singo ya o kito sa nakina kichiko ko sa kilanyo tiko kina na ni to sa kichiko na boni na korusang ko tolu ni bulon December e na bagador tiko nga na balilotu Sebastopol 460 Fee Avenue na Mount Olive Lutheran Church na casa na buta chiko mayo prestendio daku ya unangai reida na kena matata kena donu ni una vitartar kertu na valilotur tu na kai palangi ya na valilotu ni tal ngasi akia ingalopa e na binakati me keroni nda sota tu watu tol sarsi bena bata ke kada roni te ku na songo te karua ke paka me zakana songo na tin karua na binakasar dito totoka yo nagai ker nga kiron ngai imbuto nga mai tona kena tikin dua me ngai imbuto ka ni na nondo to bata ka roni na mai boke talanga na kena kadiwa kitiko ani na nondo to ironga mai bali songo na via kavi o ya na bibu ke sarti ko baka lebu me roni na kadivaki do to kona nga dono go tata lebu kadivaka ni burubura me rongo da burubura to doko pinakada
Ui, was juga no tal makambula juga ni beke muni. Nimbula. Nimbula vinaka. Iyo. Pambuta sa vato kaya sa na matata to kaya na vuno ito sa na muti ko kina baka nui ni nandua na itos to sa vinaka tu sa na baka namata tiko kina baka nui tiko kina ni na nandua na embaki vinaka na rono doluro sang vulkabai na buku ni songo ngome. Baliti kanda tiko na ngoni toke na Fiji Indigenous Peoples Foundation ka sala matatali tiko nga kina vital noa ka kito may waseti ko yani and the radio bulando bata na kena samai beauty ko se samai vaka tokai endona sa San Francisco mena nonda to tiko mai na wasa Pacifica na nonda to Cultural District ya endona kalibu ke vaka sa didi binaka na FIPF na Fiji Indigenous Peoples Foundation e rawa sarangani mai ndambe kia se manidaba nga to taka to sa sangataka mena mai lewe talitunga ka tiki ni Cultural District, Pacific Islanders Cultural District San Francisco. Ko ngaya lewe na karo nito na nanama kitiko kina na enambaki ronon dolu rua sangabulu kaba ya na ituku matai lalai membaleta na songo na sota na bose ni FIPF ka mai bakamadala tagitikongo mena gai bakai durtiko ne kerusang bulka tolu ni singa ni sema nga mai kena radio bulando vata vinaka bakalebu yada o sa bakamoadiani vikimundo anda baka vinaka tiko ve rendi ni tala una isi vanua na nona loma soli ka rau ni kiro mai vital no tiko ni kina na ka vinikua kalau ngata tiko tonge vital no tali tiko Naka. And the radio bulando vata sa may votonga idio na miniti me lima na kaloko ya ka vive na kanilo tule wende ndai ne katolo sanga wul ni singa ni vula November vinaka vakalevo na sema tiko mai na kavi ni kua nana makiti nga mai na nonda iwasininga ona ni nongo viti me vakai ndo veito ko ni mai venga ravitu ni kinonga sini vuli Paulangereti o ya ni 75 and tini ka 5 na miniti tomani tali tiko manda na nonda vakarongo sere ne kavi ni kua ka ona via wakambula tiko yani na sere kataravongo ve turanga nei tā wali ki satakala vinaka vakalevu na sema tiko mai na coffee me kata tiko ia do dina todoko wakambula talitingani marama night Luisa Uliviti vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua bola sarawanga nimbula vinaka wakanuni vinaka tikani vikimuni wakatanga kina ve marama tau mere saturu wakanuni vinaka talitingayani vengana vono ni sema tiko vikina na kavini kua ka wakatanga kina ve sister Joey Hudson long time auni takani ni bulan vinaka tika sista vikimdo mai Sacramento nimbula vinaka wakambula talitungani vi Aria Tavaro vinaka vakalivu na sema tiko mai na kavini kua Miliana Wangavesi nimbula vinaka ndombula vinaka mai Serne, Australia, vekimdra na bewati ni choni ki atea tuingali vakanuni vinaka tikani vekimundo. Mbula vinaka ratu isikeli tambaka udhoro nuitaka ni ndo mbula vinaka tiko. Senga talani ngole dhavi tiko na serengo. O tina TJ, mbula vinaka sista vakanuni vinaka talitunga yani vekimundo. Senga talani ngole dhavi tiko na serengo. O Gina Divi ni mbula vinaka. Mbula Gina. Hope all is well. Thank you for tuning in. Wakatan laki na ve Bill tiko ina matai valu. Ni bo sotiao. Tiko ina matai valu. Sana Bill tiko mandangayan ya. Waka nuni binaka tikani viki omni saving ana vono ni sema tiko mai kina. Ena kavini kua. Wakatan laki na ve anamba tamba. Ni bula vinaka rasratu. Randini onitakan yung dong bula vinaka talitunga. May na Montgomery. Wakambula talitunga ni viki omni. Wakatan laki na viki omdo na Vitamani. May Fairfield. Bula vinaka may tau. Diri motokana. Onitakan yung dong bula vinaka tiko na Vitamani, senga talani ngule da vitiki no sistai ni senga gerang tambua, ndombula vinaka na Vitamani mai na maole matle meki salu sinia, nitaka ni ndombula vinaka talitunga ke mundo, vakata langa kina vekimdo mai Aloha Land, bula vinaka, tau na ivalusai, au nitaka ni ndombula vinaka tiko mai Sanangori ni totoka tu nanraki, nitaka talanga ni nandona ona leka ngoto na lei sota yani ka senga talanga ningula da vitiko na serre kataravango o
Sista, vina isi seruvatu, nimbula vinaka. Vakambula talitungani vi kumdo ke sarna marama na turanga na ita. Venga na vano ni sema te kumekina ene kavini kua, nimbula vinaka. Rausota tu na senda na sauda sana wada bala. La 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 la. La 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 naita. Vendre sungani mulungani kuwa sana wada bala. Endua naturanga maina ya tulo mai. Rausota kay nandua mai na sauna ena mataka lailai. Raumani vei muku me rausana laki munu. Kina makete lebu dambonai sebu sebu. Raununu tukambogi laki mataka laki mai. Dame laki mai na singa obogu. Raunabo na kasu. La 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 la. La la naita. Rausota tu na senda na sauda sana wada bala. La la naita. Vendre sungani mbulungani kuwa sana wada bala. Duri mai naita. Oi kungona tamatanganga. Daruyando atale mana. Ngana bilo sinai. Kuanilenga senda. Munde na vangi mai na deva. Au kilani kotera. Ngai madala ngai dai. La 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 la. La la naita. Rausota tu na senda na sauda sana wada bala. La la naita. Vendre sungani mbulungani kuwa sana wada bala. La 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 la. La la naita. Rausota tu na senda na sauda sana wada bala. Na nonda biti ke ngasini buli paulange reki. Rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vei mundo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda batama. Una na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan ikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena kouslo surua chutney gelago batana kena pie nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rotoli dili bataka ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California
nongu chisu nongu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu be kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi. O ia ketu kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni ndraiva, se senga ni waka motoka, kanda u drendre na te beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nomni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak semburi ani nanomu yaya. Maina nondor tostoa kena nomu mate ni katumba. Endona mate kuniti wale bebe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona nani bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongo live vake na kena roni betobi se na tobi kuna matini ngada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa temi kwentiko. Me bakani se musoki ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Boleh binaka kini Matthew ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka o se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona ni to pakataka kana lai. Yo le uku taka pakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Saranga. Go enta so mangana kakana. Ese minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Binaksaraman dakilatiko. Maulimat, Valley Marulima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Sibatang na 5 na rua na miniti na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kanda vata tiko mai kabi tiko ni lotu lewe nendai. Totolo ali tunga na to siningau nai na madhango na vi madhawa ronyo kana vi madhawa dange kilanga senge singo monit dange kinda dala sava karumbu katalitu ya batu yan totolo ni to siningau na balatam bak ni sato stiko na mbaki sanda bakilana totolo ni to siningau na batenu kilani ngonanda se ngone kina Waka men dua tu na ngona balau na vising na balau tu ni ngau nai dona kainda ge nana magtikina na moni madhawa waka esa dakanga men da modenga da ge yan rasanda edo bayani na sigea na kena da bakila tu ni balau tu ge perambera tu no toso ni ngau na ya rombeka ni tokai ni sato stiko na mbaki sa totolo wakata litunga kina na toso ni ngau na ya semani bakadava na totolo ni toso ni ngau na onu taka dio ni na sema tiko nga mai kina Radio Mbulando Vata San Francisco se vinga na vono ni sema tiko mekina na kavini kua and dona ngona leka ngo kero na mai veto mani tiko ani ke nonda gasini vuli Polangereti osara tiko mani ni sema tiko nga mai na nonda viti do mai eva kata vuli di tikino koya na vikasona nonda vosa na itukunia soka ndandau rongoda tu ni desengi tumbo dake mai davambeka na kene mbale na vikala laibao ya kausuretika muni sema tiko nga mai kina ngonongo ona beba kambula tiko ni kina vikum ni kede sarna sema tiko mai se venga na mnoni sema tiko mai kina Wakanu ni binaka talitunga yani senga ona dava singa dava ni gele rongoda talitunga kina na Poroka Ramungo no itaka ni rongo binaka tiko yani na mbio liva ni Radio Mbulando Vata ni mbula binaka.
Ia sandina sara sonangona e mai besuki kanda tu na bula rarau e na nonda dingi dala se vadava. Wakanuni vinaka tiku ani saving anu no ni sema tiku mai kina and kavi vinaka ni lotu levo indendai ne katolu sanga vula ni singa ni vula November da sai dava mai ngo ne oti ni singa ni vula ngo wakana mate ani kene oti ni vula ni ambake ngo runo dolu ru sanga vula katolu da sa waraki nondanga sini vuli tiko e ne kavi ni kua polange reti na vuku ni vikai so e nanuma koe sa wakarutaka tiko mai menta na mai vuli da vata tiko and kavi vinaka ni kua. Wakanuni tiko ni tosa vinaka na wakawakarau kena singa ni sudhu na tawase ni ambaki ke la ni ikienga indo otinga na okotoba. Ngendo tiko munga na okotoba sa waka menda sa reitha na ukuku ni singa ni sudhu na kena sa langati tu se wakatangitaki tu na ser ni singa ni sudhu ia o ke lani ni o kenda talanganda sa ke lati ngani bali ni singa ni sudhu weekenda tu ka liwana ngauna nda tu wakela nda tu ronga da talangani na wasa wawalangi nda tuku ni tu sa commercialize na singa ni sudhu me wakani sa rasa wakanga tako ira nda ni bisinisi na wuku ngani woli taki kena tosa daki tiko na bisinisi raba kaya taka vinaka sarati ngau ira na ngauna ni voli na ngauna ni wakando wakaungete na ilonda menda solika me lewu na nanda laloma da soli laloma ia ko ngai au wase tiko yani na mother ngo kau na senga ni na wada na wase tiko yani na beba kana numi tiko ni kina na non rasa sanga tiko na ndo mutako ka bakain dana senga ninga angaroni rau ni dana rawa ital nga kena rau ni dana laki taduri tiko na nonra bandida na ndo mutako na wakamimi tiko na ngono bango ni lebu weekenda nda sa daka tunga sa rau nga na nonda boli na internet na online shopping kara beba kana numi tiko mekina na kena ndau menda na gangaroni tiko nda yanre rabi tiko wakamimi ke wakai kenda to boli tiko na internet tongai volia ndona ka me na taladia ni vale me na kauia ni vale na ia adha mga tō volia me na ngai erto na koteani na Amazon te na FedEx e na UPS me erto koteani vale ndona ka erto wakari taka tiko irna kena ndau ngoa ni rasa ndo tiko na ia sa ravaka toka i tiko kino irna ndo mbutako adha tiko na ia ka ia nda volia gai koe ani vale ke wakai tō senga ni tiko mai vale me tō tāwaka na kena koe ani na iaia sa tō muri sa ratunga ni or tongo or tō na ilawa ka sa waka toka i tiko na edhanra me Porch Pirates ia na edhanra tiko na ngonongoa Porch Pirates me waka ngona ia ni ra launga ia ni ra muri sa ratunga ni ira na lori ni FedEx na UPS wakatela kina na Amazon Ninguém imbiu ngā wangona ea, ke wakai senga nindu i tiko i wale me na laki tāwaka na ia a koe saranga ia, sarto lako talangani orto sali kota na ia me na onrito ia, na ka erto we waka sala tiki me kina, na irna kena ndau me na ngangaro ni tiko kina, ndai andra vi tiko kina, na ngona tiko ni voli, ngona ni singa ni sudhu ke na wakatawase. Ni bula vinaka nga sini vuli, Bula vinaka na kia muni ira na ka vinikoa. Isha, na wale malondai. Ni bula. Wada tu nan raki mai nonda. Sa ba kata-kata. Asi betal na kata-kata. Bida na singa tau tiko na langi. Sangai kata-kata le. Iyo, sanda po sa tanga. Naklangon ni sing sudo Hindi na. Ngoro nga na siya ni sekola. Wada ba na mango? Sate ko luto na mango. Sate ko yo sing rani bosque ni batau sing dong no mango. Oi, baleta. Un daveo. Sake. Lele brutalita kayo sak. Oi. Iya. Sa do dindi bitu ya ni vanua na ngona ni mango. Gina. Iya. Ike na mango sa batalitu nga yarto na mango ngando ko mai Mexico ka sando rere na kandina iyo na kena wakai ta mera iyo ni bango na yan tangi retu yan inta senga tu nikilai kam kamida se sengai Yan sina vinaka wakalebu
Waka vina ka tiko vinga sinivuli polangereti no nandau waka ngalala te ki koe mai e na ve madhawa. Me rau ni nda mai tumberi tiko e na nonda wosa ke na ve ka taliso e na numa ni vina ka me dana mai vuli da wata tiko e na nonda wata watongo na radio mbulando wata na nonda iwa siningona na nonda viti. Dhava saramanda sa nonda to ulutanga tiko e na kavini kua. Nā ka, nona te ulutanga ni kua, e makene matai, na yanga ni kuriliu, na I, kila sama mota ke ochi na kuriliu na vaka, wata ke na vei, yang ngona kuriliu ni I, na kena yanga talia so, gai ke ni karua, na bleta na gito ni ngone, na sasana, gai lebu tali sikune adana. Sasana? O sangi ronga da vandua. Ayo, e sono bono sen kina, ayo. E ando nang gito? Ando nang gito, iyo. Oi. Ano kaya mo mamuta kina? Totoka. Iyo. Dor sa tur saramanda na iye, na kuriliu. Ay, kuriliu na I. Vakan daw ni bosa, wili mo kay kuriliu, na so na bola ay Macau, ni non da bosa, may baka kaya ka wili ka na bola tampo Macau, and daw seng ni wili ba kay kuriliu, may baka anda kaya na vakambula. Nai bola tambo da bola kena na nai vakambula. Nai vakambula. So tal nai bola e da bola kena na I vakambula. Ya na kena lewa vakando ni bosa sa tau riba ka chiku nango me sa na I vakambula. Mereka na iya I kuriliu ni bosa. Na me sa na I vakambula. Iyo. Malita na I na I kuriliu ni bosa. E lebu tu na keni bale awa tuku na namada rua sa ochi me waka keni wakareita ke e chiku na vu na dola na kena dewa dolava. Ok, the rau ni mbuli mai kina na nauni. E rua na nauni rau ni mbuli mai kina e dua na $1. Na $1. Ok, tapa na $1 keni babale na yaya men dola kina ndona ka. Yo taromanda na ingo na kona vosa ni tukuna tikongori na kuri ni vosa ya ero kambi bata ero na bola bata no sabe so na bola iliu ndau singa ni bola bata ya na kene bakra usa to riba kichku ni kuwa ya ero kambi bata na $1 ya chiku tara nga indo na kena nauni $1 dundu na kene balbala na $1 na yaya and dollar kene dona ka na $1 na kene vaka Never ka ranyo kila. Usini kila na kene $1. Iya. Yo ro senga ni kambi bata na $1. Kambi vat kede na $1. Ndo va tanga na bosa. Na nanga senga ni kambi yo. Pata na na ndo tanga bosa ya. Yo so tala kene bakaraita ki tungo matangu na meva ka na $1. Yaya ni $1 chikutala nga na bosa na isongo na ka sene yaya isongo kina ndo na ka na isoso na ka isoso kina na itodi na ka itodi kina na ibarro na ka barro kina na iwali na ka iwali kina Oira kevengo era sema kede na sema kede Iyo, ivako na ka evako kina se evako chikina. Okay. Ya, do na kene bale na kene ya. Do ta na kene bale na kene buli na ka embuli se songo ni mai kina. Kene wakaraita kengo na itongi. Ni utongi ne do na ka umbulia e adana na itongi. Evo kando na itongi voi. Se limbi ni do tukune wakale batana voi ya. Do na itongi wai. Na do na itongi wai na ka. Tarava na ivesu. Endo na ivesu. So do tukune suku na ivesu ndalo. Poli taki chiku. Na ivesu. Na iluku. Okay, uluku tondo na ka. Asando na iluku. Na ka songoni kina. Na imbuli. Ni umbuli mandrai. Endo na ka umbulia. E anano chiku na imbuli mandrai. Okay, ya na ikaroon ni bale ni I. Katolik ken bale na kena vakan dua. Na vaka ivadu. Ken bale ke buka beautiful dua na ivadu. Ya, tuki ko vakan dua. Na kena vakan dua na vaka na ivadu, na iviri, na ivange, na iru.
na kena taka pakandoon doon naka. Mhm. Wata kena ochi ni me wakanga taking ana bosa doon matakoya na tamata e wakava. Me waka na i tata ni buka, na tamata e do tambuka. Mm. Na i taukei o koia e taukena e donaka. Mhm. Kena balempale Ia. na nintendo kai o kenda nai tau kei, kenda nai tau kei. Ia. Na i tau kei a oro me rosea mawata, oro todonu ia ni rosea mawata tiko, Ia, na kena i bola sa tori wak chikuna ngona go sa rosea mana i kena taukei ia. But te sing donaka aro ni wase rau. The wuti bata aro do bolai bata. E sing ni bali baka taki koe na bosa na taukei. Ngi keni kuriliu na i sangai bukai bali i taukei. Totoka. Gas ni buli. Au bia wase nga dona kai. Au bia wase nga ni dona kana nungu do tali takatiko na nondo to wase ni ngau nungu. Baleta ni lebu na ngau nondo wili kawango mi undo ride sona kai bola itu. Eu manda nga bakatike o sona ngona mi undo sanga mi bola. Menda bola bakaviti. Wakababalangi tala mandanga na mbimbi ni nonda kila na vosa me sema na vosa senga ni sema eu oroni kana ngono go baka sa senga soti ni tori tiko baka mbimbi na tikino ya na tamat sara bola ngani baba Italia na sona ngona ni dando wili ka mandanga so mera bola tu baka viti na i bola mata na bola tu mandanga sandanga wili ka ni bango. Kia baka enda senga tiku ninda kila na baka na kau ni baka tawuli da tiku mengori. Tau sana bile dai kita litunga ni to wili tu ya Ko ia o binaka baka lebu na tuku na ngani o ndona kanu kumaru taka tiku na nomnindo mai be baka tawuli di tiku kiana. Ken dua via taronga mai na dava na bola ni dona bosa se atu bosa ngai taronga mai e chikuna kena lawa ki tu bakanga tak chikumen university e pang tak tanga na matentu ngongo me levu tu na kena dundui mai na bola Macau Ia, auna sini sere kangori au sana bakuri tali chiko. Na ngongo na iba komadala ni kuri liuna I. Vian dewango na kena nrua taki na yavu. Na nrua taki kena bale ba dabuti bakarua me baka patike na I na kuri liuna I e chiko talanga na e sona yavu nrua taki ngai kena bale ya me baka na isongo na $1 ia e sono bosa ke boka ubi mboko dona ka ikono boka ngata ke ndua na e singa ni mboko me andro taki na yabu ya se ke boka o via bula iwai o nandara na ingalo na kamo ngalo kina na ya ni ngalo e singa ni ingalo na ingalo ya ndro taki na yabu keni karua sa te kuno uchi me wakana e $9 na waka ni kena $1 na keni waka ai waka sanga na waka ni kena sanga na ser na waka ni kena sereki na buta na waka se na wale ni kena butari na dambe lebtu ken bali endo na ken bali e sindo na dambe e chuko na dambe endo na doni babni dambe na itovu ni no mundambe realidad no mundambe gore hindi ni chiku na ken bamba na ken yaya iya ai dambe yaya talanga ni dambe e chiku talanga na ken bonua na dambe talanga na bonua ke bukan do dambe tala ni anga na kaya sin no dambe na ni anga no gore na dambe ni tuika sin ni yaya sin ni vaka na bonua okay to talimanda na kena bonua ya dambe rau ni kena bonua rau tanga na vuni na bonua vuni kina na tata koso na bonua tata koso kina na mode na bonua mode kina imbulu na bonua imbulu kina na tiko na bonua tiko kina i sobo na bonua sobo kina dona ka me boka na sobo ni benu ya na ndrua taki kedengo kena bale na kena bonua ngai poke kuri I kena bonua I sobo leu tali chiko au do wala ngai vida na kena bakarai taki leu tu na kena bale na kena bakarai taki na ka e bumai kina do tal na bale ni ndrua kena kuri luna I me baka se kena vo
na imbini-bini, na kamay e bu may nanumong bini endo naka, endo na imbini-bini. Na isoli-soli, naka osolia, ano mo isoli-soli. Sa isol-sol ni kalo, isoli na kalo. Na voro-voro, naka endo, vo, ni sa boroki endo naka, kaya voro-voro. Na divi-divi, naka endo vo, ni divi endo naka. Na isivi-sivi, naka endo vo, ni sivi endo naka. Okay, vosa kategori en rua, kaya kuriu na i. Cikutale so, na vosa pakai kuriu i, esa yali na kena ya, usa sini pakai taki ni kua. Me pakai na vosa na idoi. Endo kila kena na imbal idoi. Ada mana kena idoi, yo, endo sini kila, endo sini lu pakai taki na doi pakai taki kua. Mlet sabo vosa makau sa sini pakai taki. Sena nongu itau. Nongu Endo kila itau. kena na imbal nongu itau iyo. Ya, na ingori sa madala nga ni buli mai kina o koya da kabindona ka yesi ni madala da na tau ngori batini sa yali na bosa makawa na tau isa batiken na iya bido wala nga na ibakarai takini tamata e da kaba klaba ka na itau kei na ibakambuli chikutale so talenga esin lebu endo unrua taki beva ka itala na itala kena bale o koia e talai. E bosa e buli mai lau na numuchiku na lotu e tekubu mai la kembai. Lotu e sele. Patiken lotu katulik taranga tekubu mai lau. Nisa angai rawaka samtaka na turang ni balangi. Miska kili, miskorosi. Sa dava me yada baka viti ni baka ilesi baka lotu. Arangai kaya. Oye o koia nai talai ni kalo. Ia. E na bosa baka lau. E singa ni bosa baka lau nai talai. Nai tala-tala. Angui tala-tala. Kena ba mali tamata utala. Mabal kena pakalo nai tala-tala. Ni kalau. Ko ya sama indewa vi kenta kede. Mesa ayada ni tala ni kalau. Nai tala-tala. Ayo. Gaya ndutan na ibakan dina-dina. Na tamata ibakan dina-dina taka. Indo naka e kena ibakan dina-dina. Ibakan dina-dina. Rau ni indo naka ibakan dina-dina taka. Rau tarangan indo na tamata. E tukuna indo naka me ibakan dina-dina. Ibakan mata belowa ya. Doon na ibakan din ni Kisingo. May o chicken na kuya pamatang ni Kurilyo na i. Bulo, na pala mo na barongon doon na taro. Totoka. Totoka saranga sa avivu ki saranga baka lebu na nonda na bola tiko baka viti. Iyo. Endo e bin katana bebu kikin na araw ni bola may biyo may na USP. Chikung akin na orang ni sama so na bola na taro. Yep. Wabot sa akin nangaw medar sante we na ikaroon ni ulutanga bakit ebu na ulutanga go may nakanatalo taki na gito kaya na imatay ni gito tarong chiko na dapat gito go menda gito taka na moli o verita kendo na buo ni moli tao irang kay bitirang kay bango ko kami mo biri tok nga bango Iya, abang na pagkabibyo ke munu na sa China waka munu may Amerika sa kilan yata na pagkapalangi na juggle siya do era sando rida tungan da saraba tu iya pagkalebu na sakisi circus da pagkalebu kina yata na bakimam na kay na sakisi Asya ka na sakis ni Kurilyo daw, libo to sakis. Kita sakit Amerika tong mandangayani. Ando ke Amerikani, no. Circus na sakis circus. Kami lang may biche, undo ne ayaw na sakis ni Samoa. Undo sakis ni Samoa lang may biche na chinika di walu sang bulubata tambek. Undo ne awlo isar-sar kina, maleka. Kanilili undo turang ni Samoa na no Bruno. Oi. Okay la kita ali sar-sar tanga kini kimse primary school sarya. Gori. Se primary school. Elevandi. Gori. Ala ko talaga ni kina elevandi yo. O baka sama taka usenge kala si 5 beka ya. Gori. Iyo, nangito ya. Ato ko na nabita ng mga sao. Siya, yata na may lau na sasapo. So na bingo, siya na bibingo. So na viso. Tapos so, sino ito niya na. Ang gayin doon, bola may.
kaya adana me nona vanua se ndu matangaling gitu bata na sasana onge kaya siya nga nungu kilaman na nga na sasana yung dutan ya sing ni sasapo au sangay banggang ka se dava manda na sasana yo vango na kilipo manda na sasana ndu na gitu ningone yung gitu ningone ngo pero ni gitu nilerua se va pakangete kikina na batu lalai se ito na matanggali buli lain-lain daw ko ni may kakao yan ang nasunod mo ng buli tambade se buli tambon beka buli tambade ito ito kapag biya bula-bula biya bakampi ka na rukong tambade sora pa kang takikina na buwan ni laudi o yan ang nasunod mo ng sikedi na toto na gere-gere ayo to sa chico Kuai vai kaya nga taki nang gito ya. Ena sana. Che abbiamo livello langone un rete al dambi chico bango che due impito bango in lingana. Ok. Viritaka bukin na lingana ang gaitao. Oi. Iya. Wili na dhamma de que maminto baka toka aqui na non que se kali lekina. Me ngai bati go me lima baka nang gerengere do ba kim do ba yang taka nang gerengere. Na. Ya dhamma na dhamma ke muno. Gona ya dona po sa babalang indo ya dana tu. Iya. Eso na puno ya dana Jackstone. Na Jackstone. Gor sarga. Iya na Jackstone. Isa. Eso na dana weekend ya dana endu na bakalay na kana idaka kana kene gitu. Me lima na batu. Sange viridake dua. Otia sange rua sange tolu bato kaya. Iya. Batu ngangor. Ya dana bakabiti. Ok, tega buma ne atu mamanuda, ne adana beir na visai. Visai. Iya. Sa andina. Dewa bunda ya sa baka bunda ne adana viso. Na viso. Vahelele wat ke nanronga wat ke kandabu. Ya sari navakabu na bunoi subai tai ya adana vingo. Vingo, yo. Yo levo no buno yana na visa na yana may serua benga raki wani buka wani mala ya to sari ngau ke bu mai buno levo yana na visa eu taramanta na dava manta no muni na numa e dava e dana kina na Jackstone betul ko na na babala ngila ano ko kila ayaw sin kima misin dong gitu tak may ngila jeno no susmay kinang kay rongo di ko iyo ni kain do eso na buno ra baka nga takikin do na ka baka limang beka siya ono na yabana ko kame alalay yung ko rin na Jack do na Jack kay will ko yan na Jackstone yo yan na beke mami Ongar ko New Zealand di beka o sin kila. Yo tostal manda na yada na bebanua yada na bakambao na tasiri kay lau na sasana. Nada ning gitongo. Oi na sasana ngono koya kona Jackstone. Mo virda kendua oi. Otor ngero nang ni sasang ko kaya wer daw bakang tagwale wala kauni na na sanpop. Sa na kulpop. Oi mengi da ka tu bata be. Nakau, wala ka nga nakau babala. Kando kanil na ice blocks. Iyo, nakinakaw nguri. O siya, ngayon tawto ba nga, tangga nga ike, vida, nga buki. Ui. Ito talili, endakon lingam. So, o baka sa mata ka ni kyo mami do lako sarangangeli, pangkari mai ko na nangere yango binaka, riri binaka, me lima tuya sange me ia toka naka, nangito. Ongi baka sa mata ka sebulisa, baka da manda me mendona programo me viti, me baka bulan-bulan te kita lemiki na ira nangito vaya, balet sarili bunong-bunong na nangon ni sar tungay na talibon ni na iPad. Iyo. Saba ka bulenga. Iyo din na. Iyo. Baka sambil nak kau koreo toko na saranga. Rambe kan yun ito ya butakan to na program pa ya me baka bulong-bulat kita lamay ng gito na lewo ning gito. Ya nabi na katsin do na buno ni kakambra kami baka na nabi na katsin na TV Mama ni baka na TV Erto tonggor na lololo. Na lolo binaka ayaw daw baka na kinuson ng ano ayaw. Gori. Sato ka sarangan gori.
Yo, donga na kana, ada na lolo, sing ni I lolo. Na Na lolo. Iyo, sing kina I, kurin na I. Iya. Yo, Endon na tarong ka sinibuli. Você que naka, é dona do non daru weka e taru tiko mengo. Oi Yo. saya litale. Oi. Ori taru kilambek. Au ke bangarata le ni saya li no na taru e tarong ka tiko mo kwendo na kambaleta na e na vanua vakaturang ke na vanua kombua sendo na kabaya. Sena vuana vanua kombua e dhambe ke ni dabu tindono. Na ko, ento da wili, baka, onda votuka me vosa wale makawa. Ya, balita na vosa bokalau, Nangona rea mai kinai tal, era bulana kake na vosa bokalau, kora bulana. Na ya na kochone. Iya. Okay, iya. O kenda ni ko ni dapos ba witi rara ba be bosa ke na be bosa ke baka suba se baka bat kola se baka lautoka. E sinindo e kaya na ko na kake na o. Na no chone. Na no mere. Dana ko mere. Iya na ko na kanda do wili ka tu iliu e nai bola Ya kako ko ya. O ke mama nga mai la o ke mama do ka tsu na kongo. Ye sing ni bosa raramba Na bosa raramba na o. Oh, no. O de uiko. Sing ko de kuiko. Kena bale ke baka me usanga mande me usuma na nona tar na maramaya si turang usas. Ena tukuna baya. Ena vanua baka turanga o sena o ombua. E baka tunga bua, ke baka e bosa baka vitira ramba iyo, vanua baka turanga o ombua se o de, Ke baka e bosa baka lau, iyo, a vanua baka turanga ko ombua. Mukore bosa baka lau. Ia senga ni kena kini na dhala, Bada? Kamanda ke baka endua o iau sa matau beia o na baka ngataka na ko. E senga ni kena kia ni na dhala ke baka endua e baka ngataka tina na ko, Senga, batengo e baka tau ke baka bosa baka lau ian don vinaka. E so tal na bosa, era mga takitan nga na ko sing ni wala undundua, e so tal na vanua. Ia, kini karua, e so bekenda baka bibiwir na ital-tala, na baka tabi baka lotu, eran daw da buto baka lebo na ko, senga ni o, malita na kara, wili ka na ibola tambu. Ya, so daw na numunti ko ni dusi binaka ni bosa baka vita na ibola tambu. Ya, chikin vakapsam nga aungori ang daw baka dalam, baleta, na ibola tambu, sini bola, indo na kay vita, bola sarangan do na kay baling. Na ibola tambu na baka tekniko, bola do na turangan ni Scottlandi, o Miss Faisoni, singin daw ni bosa baka vita. Singa talinga ni taronga indua, se dava na kena baka vita indina, ko e lewu kina na bosa sakasakain na ibola tambu. Santina. Bosa na ibola tambu e bosa baka vita ni kay balang, singin nonda bosa baka vita. Vinaka baka lebu na nomni baka rita kamay na tiki ng gorin baleta ni okela ni ngonong ko sa lebu na sa vida toka na baka ndeo ni bola tambu sa vida toka na bola tambu sange baka sama taka undo oyo mandanga undo lo matar taka Ibingo vinaka ia dono Oya na no baka sama singin matanika singin do endon todo ko singin do endon todo ko ya ko en pau vinaka do na bakandewa e nakaba na isong di bola tambu en chini bagda beka na baksauti akia na ilulu ni mata bakandewa ngori na tal isa o din beka na turang ni muala sama yali ya turang daw banti di kada bosa kilabi nak baten inde via bokan daw e bola tambu mende kilabi nak na bosma krisi kada bosa vai pru ke ka senga ke ka bokan daw nga man bosma walang na tala dia na todo ko Dio, klana bosma krisi tui kili na na bosota na tal tui kili luta ka ndo na bokan daw vo en bo vinaka ya senga ni via we senga ni ndo maka sara tui kili tui kila Tui kila. Iyo, na tala yo. Kini karuan ba winaktar nga vyo non troba kandewa na lotu bandindin choba. Kaya ka wili kendo na non troba kandewa ni chiko non troba vela latibo. Sinbada le chiko todo kone volta mo se sega. Yo klani chiko na vela latibo. Ni na pakandewa ni bakandindin ni choba. Amba unda ba winaktar nga. Sige di
Siya kanini dona pasente yung bawinaka. Bawinaka. Bawinaka, pati kena katolo na nabela chibo ni Lot Katolika, yung bawinaka talaga. Siya nabela chibo ni Lot Katolika. Marurikin ay so na po sa Katolika, may bakana China Yesu o Maria, sing so me o Maria chibo nga, kung nga pakumbawa na Lot Katolika sa pangitek na Lot Katolika na pakanteong gori. Embaw binaktar nga. Uko ya pakang tek bakalew na Lot Wesley Makawa. Uko ya ndo babli di bernangone men do buti na basing tambo ngone. Na chiki na kola sa tapong gori. Gori na pakanteong torson budundo so tumu tukuni chiko. Sandina. Binaka. Binaka na may bibaka raramata kitiko. Batang ni sale bundina na kena bakandeo na bola tambu. Yo indo na kairon inda na baka binaka tiki nangunungo ni soer sambiu sartok ngayan ni na internet na app sa tiko na bola tambu. Na internet ka raw ninta wili bola tambu mantang ngayon na nonta talibon ni. Iya. Din saran din na binaka yang talaga pikenda. Oba ko siya mantangan na tuku ni sasana. Iya. Rotal na yata na siya boche ko ng gitong ko rin gito batu siya ba. May undu ni yata na sanga. Sanga. Ay may undu may banole boy. Ay bata kay na bebo no ka batulawa ken babali o tulo na tewa tabi unito doko na sana. Sandina. Sing sana nga ayo. O tia ken yo chim sa tabo tali dua rua. Kamu tu na so na bunua fakanga takinga nambuli ni waitui. Na bunong gaindutan na dan ni fakanga taking nambuli. Au sing ni kala na nandun ni law ni gito, ngoro gitarong yer ngone. Ya. Iyo. Ya, ini pangatak nga nambuli ni ata na may tuki na Totosi. Tabiyo ni na Toshi. May kantabo na Tachi. Ayaw. Kung minuro ko na Tachi. Mino. Mino, ilaw na Tatachi. Ako sa doon may mode, yung doon ko sa Tatachi. Ako singa nitaw nga, dapat na kendun dito na Tatachi kina sasana na chiko na kendun dito. Kanga ukila na Tatachi bang kita nga kinambilo. Sasana kapit. Lebo na ka. Kini balembale na yada kedo ni bakarita katiko mingori na bien dui toka bakalilai na vivo nuai. Iyo, so indu di sara, so indu di ngabalai. May bakana sasana, sono buno sana. Sono buno sanga. Na tachi, sono buno tatachi. Ya, batu ya. O nanu mani sa kina ngonongo me kaulis tali me kina. Nang gito kedi ka... Nang gito, Oi. Au chochi ni kau betu kuna na untangan ko na sono mo may law bakang takin po na sasana in duata ni na keni balembale. Sasana na balembale ni ko ya dana chiko na sono mo me baka takin bau kamba na watara. Nawatara? Nawatara, ya dana may sono mo may law na sasana. Nawatara, okay, mendona no muwa. Nawango raw ni wa voling amanas to raw ni refia ya iliun daw bakang tagnga na wa sui na tu ni boy oi iyo na dambe kana dana bikitu mi kandavu sa ngule davu sa na wa sui iyo na saweka singkla orang ni dan kay gano kita na mada mengo sa tapos na ni wasu na bebo no. Indo na po sa uba nasa indo na po so kilayan indo na saweka. Iyo. O sabi no mantangan ni kila. Okay na yung barbali watara sa nasasana no na pagkatag na wango pero demanda na dharma ka ilingamu. Kagalo ni lingamu. Napaka ke Oi, ge vango. Ke vango. Onge buli akina. Na vika so mevaka na lairo endo kila na vai
na impul-pul ke ni watar ngo na do na matakadake chiko ke lebe na dan raw na kay pangkang kan dan raw na kay tuk-tuk na madaw mengo na takataka ke ni watar ta na kay ker be ke munu barong chiko ke ko kila na watar matay babu leader na lebe mo bar kila matay na kito maleka yang kito ka weekend Di na to ko. Bango. Au sing kilawe au to sarabanga. Indo nungu ker. Eroni soma na kena videos kena mitu saraba. Sabi kani tamba tu. Kena tamba saranga. Kena tamba roni na vinaka na vibu ke tok baleta ni. Iyo sempre na mada mengo sa ba ko te ani ker na so na tamba chiku bio tamba ni watar. Vinaka totoka. Iyo. Bata me dorongay vital nota katiko bango sen romi vital nota kitu pesa na roni mem piuto kani me roni rasarabo to kamay bakan na do nangune andorwa vital noa ningai piuto mai na tamba ni na ika do na ika to toka na dorobo ni wadi. Gari. Kau nge may barita kato na kena itamba sambo to toka dina. Kanjina yo. Okay, no kita mada mengo ono ba ko trawayani na so na itamba ni watar. Totoka. So talaga chiko na kena meke. Ona gitu kun talaga na kena meke kena buno ela ko may kena bat kena yada ni watar ena be buno ono ker talaga be ba kausa kayo chibi ke muno warong chiko. Se sar chiko matai. Ke ba ko kilana taka ko na watar se da bana na manu buno pabuli dir kinalubem. Tiene saranga. Ini karua. Kaya kalkulatan nga so na nakatag ni watara sinasasana man mumuno tambak manda ba ko tumay ina rito bulun do bata redo bata nan dun ni watara ina be buno non do be buno arda ka ba tananga na be asay punisya ki mo do ka may palang Oy. Yata na ba ikulan yata na ba palang Senga. Yata na ba palang na cat's cradle. Cat's cradle. Ay mo ni pussy. Oi, cat's cradle. Sayawa. Iya, nabi nakatalaga mingi soto ko may nakina yalealo meron nira saraba tok da may wasiaba totokay. Iyo, so na kani alalo siya ako nagpapakotsen. Binaka. Isa, totoka ba ko totoka. Sandon. Binaka. Saro ti kenda rumbe kani ko? Ati kenda ni ko na makalibsar na barongo, kemno sa sara. Meron na madamengo. Nagay soto talang gay talo tak na watara kena so talaka au sana bakro tak na chiko. Binaka ba kalevu. Kalau ngata ti ko na mo ni madango. Isa binaka. O tig mo na alele avito. Iyo, na suko na bol na madango. Na suko na bol madanga ni ko na kabi ni ko. Iyo, ya o stara nga nang gitu ni Pacific may Solomone, ni ko ni mataka. Oy. Iyo. O chingo ni mataka bek sa siya kita mo tiga bukin na alele avito may Dubai. Dubai 7. Ale mo na kami do saraba. Iyo. Binaka ba kalevu. Amalim sara. Iya, badengo. Iya. Na nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka be kemudo mai biti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata do ya robina kana marama naita do samba di ba kusa iwe Yandra naita kita sele katalo mande na Orange Lounge maleka Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy simpang pakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ki, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo keina vida tale. Gira rau makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambari vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolo 2 Orange Street, Santa Rosa.
toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka. Mea dhaba ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matu babale mana matire bakyo. Sa kambi bikina manile indike bi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 tulu sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalila. Dua kata tolo tiko, dau saya alam pala mundina. Sebar mentangan tu boleh gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sengni ya ono sto bola katungang ko maulimat. May binakani sa atu ket sangaki na nakatungan reba may paleta na noto to ilalako. May binakasaranga. Boleh roti kari bateni kina. Datu birito na bisi nga nakari mateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga nabukas ang mo na bisi. Kaya tel mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucu bega kina do na ni matu bale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Turau talang ni kota ni nomu ni boli ke bawang ni tigo main na Marine se Sonoma County, kandendre nomu ni vila baki, vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matai lalai. Mauli mata, 25 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula. Koni lenga sinui ngau-ngau. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando biti. And a radio bulan doa wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya itiku talanga na nono to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giriti rito sana kinavitu saiba bitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu banua. Dorongo de na vima maniono kinavitu ene kawni bugululu we Kemando California. We mani rua ene kawi kinatolu ene singalewu ni lotilewu we Kemando viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulan Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Na radio bulan vata da mai vakarong tuku havi gasani buli polangereti en non bengaravi da mai tumberi da vakatavuli ditiko en vika so me baleta na non da vosa. Na kena volai so na vose so kau maro taka pakalevu na nona mai wase so na ngito da kila kede o kenda na senge ninda gai tumbu dake mai na lewu ni ngito en da vakila tu en da vaka da ngito aratu na ngona da sengoni kina ya au senga ni vakambuta ni rase ngito aratu ngair na ngone na ngonongon na ngito en da ngito mai o kenda ninda sengoni mai me vakana kiro mai biwasi takatiko ya nando na yadana na kilako na wae menda ngai do dakaba toka bango ilinganda ena ngai me baka matata takani ko ena matha ka tumai kiro ngai me wasi talangani sona kiani tamba meroni ngai kila mengai ko telistal na nanda baka nanu kina ngona tesengai tumbu dake me kina bingito so enda do baka tabi te kenda tiko kina au nanuma nindo na kabi na ko ya me na baka bulan te kitale manda mai me baletir na ngone na ngonongo then ena do na program binaka na lebu ni gito enda oro ni baka sama taka tungo ndina ngani sa so sa siniki waka sama taka rona edana so mbeka na gito kila baka dadau sindu kila na ngere nda do baka ngataka na ngere
kena bingito tali soko ya ke baka beka mena baka bulan-bulan taki ndona programa mena tau ia utaki beka usa baka nuni tiko ni na rauni na baka dori baka kina baleta ni na bukir baka libu na ngone lailai na ngauna era na baka yang taka mera saraba tiko kina na beka so na taliboni na iPad na laptop na TV baka lili taki na nondra nangita pani di na mandai era na ya babala tal ngaki na baka levu baleta ni ngonongo o baka sama takatingo indua me makumbungu tiku me senge ambaki tolu ko me nange ambaki tolu ina February mayango tu tiku ngo i San Jose libu na ngono tondo dawir me vale na ngone lilingo ke baka senga ningito tiku me bidi dia kitiko batake na tuakana na nganena senge ambaki me nge ambaki vati ko nganena sa koe sartu ngai ani na tora ngabango ko na taliboni sana sar to ngabango kambi sar to ngai matana na nona taliboni endina ni reda ni totolo na nona tombo na nona kilana vika so na bosa na roka na totolo ia ko ngai abaka ndolo malenga taka ni sarui lebu na ngau na reda tu kinoko na nona taliboni na iPad tiko sa ko ngai ai tiko mandanga nona taliboni tuko na tiko bia nona ngone lewa vuli tiko sangi tuno ko au dona ka era vuli dango ni vira na ngone ni rase ngone mer senge sudu mai me adaba na mbaki rua me rakua ni no screen time me ana kai tuko no ko me rakako ni ra soli me bakatarai me sar tu mendona ngono bala me sar tu kinai ni rembaki rua me sa tiku mai non rembaki rua la dake me baka yala nga ke ka ndunga ne awu ana visinga na vina ke baka more than 1 hour sana senga ni vina ka vira baka dina taki asa baka dina taki na non baka dindiki na kenan dau ni na ke baka libu na ngona era baka ngataka se solibir na ngone na taliboni na iPad screen time lewa na nonra ngona ni screen time senga ni na bukia na nonra baka sama na nonra attention span mandanga mendabi tala no bango kila ndo mandanga na kainda kila tiko baka lewa ngo weekenda na sangai da mai benga rabitu Amerika ni ndo na kaya na ADD kila na attention deficit disorder au ni taka ni sa da buton do ni tiko ya do mandang na kaya o cha sangai tiko tal na ADHD ya do tal na kena baka tangen dengan de da kitale ko mandang ya sa tiko rawat ya menge ngono ko sangai la ko mai na taliboni na iPad na non screen time na ngone sa lebunga na ngona da baka wili ratu ya seng sarangan ni na bibu ke bira ka rasa baka dina taka na daw ni baka dindiki na kenan daw ni senga ni na bukeira na ngone ratumbo da ke mikina na senga ni na bukia na kena tuku ni brain development senga ni na bukia ya senga talanga ni na bukia na non rau ni ndambe menda vitala noa me rarai mai da vitala noa tiko me ndona ngona bala me ndero ni da vitala noa me rataro mai senda taro ya ni rarongoda ra soma mai na non da taro ko ya sana senga tiko ni na ena baka lenga baka lebu na nonra baka sama na ngone ratumbu da ke mikina koya na nungurai ni na vinaka beka me sana baka mbula take mai na vingito soka da kilatu anda ndo baka itabi take kenda tukina na ngone da sengone kina sabotu ngai 5 miniti me ono na kaloko na radio mbulan do bata baka nui ni vinaka tikuyani na vivo no so ni sema tiko mekina na kavi ni kuan do bula binaka vikem do na babaru tiko na ngito pani bula binaka Anna Rose wakatela kina vi marama na ita Ana Wilkimbau ni bula binaka poli asika ni ver do bula mai Pedaluma wakatela kina vi emosi mule Katie Mer ni bula binaka kai Bals Rosé bula tumba na nitu ni bula binaka palu dava chose situ ninda bula binaka momo Sara Koroina Dika, nimbula vinaka. In the
Radio Bulan Dovata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. Ana radio bulan do vata na itavi seroea sa mai sivito kina gona ono e na vana miniti baka nui vina katiko yani be ngana vano ni sema tiko mai kina na kavi ni kua ni rango vina katiko yani na bio liba ni radio bulan do vata na kavi vina ka ni woke lulu and then ni wuso te out lotu lewu katolo sanga wuli singa ni vula November au kila sama tai tiko ni singa be kem do be viti baka nui vina katali tungani be kem ni na baka rotiko ki na sota ni sukuna bowl ke baka sember tiko ni tiko bungo desa teko bumbeka baka nui vina katiko yani be kem ni na ndau veto ko ni tiko baka bimbi tiko be butch chuta tiela veti ngo endua na ndau veto ko ni kina sukuna bowl o senga mantini matata vea na timi dava ndau veto ko ni tiko kina o kila sa nona ruru tiko bula vina kasi stava ka nui vina katiko yani and ka vini
vakarombuka veke mdou mai a sanangori. Ni taka ni totoka tu nan raki veke tau e sanangoa e sa wakilai tu nan batambata i a totoka tu. Ian tona ka ke tundu waka vinivina ka tiko kina i California ni ke tau senga soti ni ndou wakila na batambata se na lutu ni uda de vata me wakari ndou wakila e na vei sa Amerika tali so se na kaukua ni dhangi, na tonra ni singa karandou wakila na vea se Amerika tali so, ke tau senga soti ni dau wakila. E antona kainda ke tau wakawinawina ka tu kina na tiko e na sa Amerika ngoa se na sa iwurawura ngo. Wakanuni wina ka tiko e ani be kia muni na matawu wale ka nisa wakawakarau tiko, a warongodi tiko e na mbongi, talo no tiko mai bia ndona nungui tokani ni oira na ngole ani e na porokaramu ni NEC i Australia. Wakatalimanga kina New Zealandi, ni ra koer na lako e na dhaka e ra mbaki tolu e mbaki wā, e sa wakatarai mera na ngole ani oira talangana non ra matawu wale. Wambuta na matai tiko ni lako se sar na tikawu lako tiko na matawu wale, e na tikawu sarangani e mbaki mai angoru na dolu rusangulka wā, e na wula rua mai ango. Ayanta na tuku rongo vinaka ni rau ni rasana lako rasana laki tiko wata waka matawu wale nga rawi tiko na dhaka. Ia, dua talangana lenga ka o ke la nina vital nota ki sar tiko waka lewu e ani lewu tiko na dhaka ka rasa ngole tiko kina na lewu i viti, oira na luwe i viti, sa wakabuna tiko na kena ndrenre tiko na nonra vangara na tamata dhaka ndina ka nganitira na dhaka e so ka tuma i viti. Bale tongana ngani sa lewu e rasa lako i walangi, sa lako senga walangani ra lako e na porokaramu ni NEC, sa lewu talemandanga e rasa ngole mai Amerika e na wuku ni non-ra sarawata mai na non-ra green card. Ia lewu ra lako tiko mai Amerika na kaibina ka kina na ngole mai Amerika ni rangai lako mai vaya, sara lako tiko mai wakamatawu wale. Ia ko ngaya sa na wakila tiko kina na lenga na matani tu viti e na wuku ni non-ra sa ngole mai oira na tu na ra wakaiwola tu e ra kilana dhaka ka rasa ngole mai me rasa mai vangara mbulai na i sauwinaka se na sauwinaka dhake i walangi senga walanga i Amerika wakatalitunga kina mai Australia mai New Zealandi dona kerovital no tiki na dua talangana nungu tokani na noa gai kerovital no taksara tiko na dhaka i na nungu do dhaka tu mai na richo mai viti kakamburaki tu mai viti laksara tiko na vital no membaleta na i sau. Au sange vangango e au ke waka, me a we rau tu na i sauni mbula ke ni sauni dhaka mai viti, senga ni wakambauta ni umbutu ki Amerika mai. Ke lani na bunga weekend na vatali tikum bek ngayana non da rai na non da wakanananu, and da sasanga mai lewe rendo tarongi kenda a dhawa ni ngole me kina, Fiji's Paradise, na dhawa ni mai dhakawatu ke. Ia, ke wakawalenga e rau ni rara kila. Ia o sando waka madhala taksaranga waka vinaka ve ira na senga walenga ni rara ke Amerika, ira talanga ra ngole talanga mai na ve se vurvura tali so, da mai sota tu e na vono le bongo Amerika, do vatalanga e na nonra taro, vatalanga e na nonra rai, na dhawa ni beauty viti kina, o ni ngole mai, mo ni mai tu e na vonongo. Fiji is Paradise, e rando wake dhea na nonra bosa, ia, kongonea, ke waka, au pakanga watuku na wana nungu tokani na nirovital no tika na madhango, ke waka mea vero rotu ni sauni mbula ke ni sauni dhaka, senga, ke a senga ni dua mbeka e lako me Amerika, se lako i Australia, se rambiu me rangoli tiko e na buku ni porokaramu ya na NEC. Ia, tuku rongo binako ya, ni rasana ngoli tiko ya ni erna matawu wale, mera lakin dua bata ke ira na nonra iliuli ni matawu wale, se sombeka e rangoli na tinandra rangole na watinra rangole ani na buku ni porokaramu na NEC sar na ngole ani ira na leo ni matubu bale mera lakin dua bata tiko e na balabu ni porokaramu ya na tolna se na kontarake tolu se vana embaki watiko ya na keni lako dua talanga ni tuku sa tororamengo ni kongonea ke baka amenge indua biuta ani na nona i bola kerkere e na buku ni porokaramu na no manindina e na buku ni porokaramu na NEC me bita nona i bola kerkere
o te angai lurai ni dhaka tiko wakamata ni tu, na ka ngai tuku ni mai veo ia. Go na ka wongo a sa tuku ni ke ngai ndue e dhaka wakamata ni tu ngai leisanga me mbita no ni vola kere ni dhaka e na porokaramu ia na NEC, me lako e ani na Australia se New Zealandi e sana seanga ni wakatarai me lako se wakatarai mandanga me wakalue fomu e na porokaramu ia. Ia ngana kai tuku ni ramo i viau, ia nda waka samataka, it makes sense, eh? Ke wakai senga, sana lala mai o viti, eh? Wakanui ni wanaka tika hani vi kumuni ke dana leo ni matapu wale o ni waka tika mo ni sana laki ndo wata ke rana no muni leo ni matapu wale se rana leo ni no muni matapu wale karasa tiko mai New Zealand Australia. Wakanui ni wanaka talitunga yani vi kumuni na sa waka tiko sa rambeka se sa tau dhoko mai na no muni interview and a green card ni sa wawaro tiko muni ngole mai wakanui ni wanaka talinga na buku ni waka rau onui taka. Ndo ngana kaundo wa se tiko yani waka levo ya ando wewa konge titiko ni kena ke wakao sa rawata no mo green card se o kila niko sa mbiuta na no mo sa wakale fomu and buku ni green card lottery ndo na ngoni sala binaka ndo e rau niko na waka rau tiko kina o ya mo lako le vulin rewa rawa. Monge lako mai o san rewa to. E mandanga sambu waka rau taka e na waka rau taka sara na nomu mai tau iawu e na wanoa lewongo Amerika. Sa siwatonga na ono e na tini kandua na miniti waka nui ni wanaka tiko e ani dawe na numi tali tiko e na sere katarawongo ka ona via waka mbula tiko e ni kina ve ke mdo ke na sema tiko mai e na kawi ni kua ndo mbula vinaka Samu Tils ni sema tiko mbeka mai vei. Sema tiko mbeka mai vei ngori waka nui ni wanaka tiko e ani waka tala kina ve Mrs. Titilia ni tini mbula vinaka na titi waka nui ni vinaka talitungani ve kiomni e kawi ni kua wakatalanga kina ve Lazarus toka ilangi na nana woli roro tiko mai Hayward mbula vinaka kena itauki ni stoa ro veital no tiko ngo mai Hayward ni taka ni onro mbula vinaka tiko tosa vinaka tiko na ve woli wakatalanga kina ve tarana i vini lala ni mbula vinaka waka nui ni vinaka tiko yani wakatalanga kina ve sista matelita seni kuradiri ni mbula vinaka Anna Rose, ni taka ni mbula vinaka talitunga na kawi ni kua, wakatanga kina ve Mike Oliviti, sandende Mike, ngai yo ni rei mai, au ni taka ni onro mbula vinaka tiko, mbula vinaka Rosa Ratu, waka nui ni vinaka tiko yani, o tingo ngai bitani na nona email, senga tala ni ngole dhavi tiki na Soul Mix Fiji, isa, senga mantini o tora rawa na dhava na imbalimbali no mani bosa, ia o sa waka nui ni vinaka tunga ni viki omni, wakatanga kina ve Latileta na wangaliva, nrombula vinaka, waka mbula talitunga ni ve Dile Didi, senga tala ni ngole dhavi tukina, na timi ni mate valu e na Sukuna Bowl. I Nandi, ndombula na sema tiko mai Nandi e na kawi vinaka ni kua waka mbula talitunga ni ve kemani na venga ravi tiko e na vevano ni venga ravi so au ni taka ni na venga ravi tiko e na matan renre se vadava. Sama itaile oia yare oia mero totoro da
basua, satanggamu ora basua, satanggamu tanggamu tanggamu, satandola tandola tandola, dolandola. Samai taile oreia yare oreia oia mero totoro tabuile viriambitulelevu non rengorongoro mai ndabui oreia yare oreia oia mero totoro. Non rengorongoro mai nase. Oneia yare, oneia, oia mera totoro. Mai no misada unre nambongi, vale ni vina levu mai. Oneia yare, oneia, oia mera totoro. Sambadina no mamai, vale nimbia levu mai. Oneia yare, oneia, oia mera totoro. Sangai lolo na ua, satangamu rabasua, satangamu rabasua, satangamu tangamu tangamu, satandola tandola tandola. Dolandola, oneia yare, oneia, oia mera totoro. Si rondo
Ongo na Radio Mulanto Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai. Naku
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tika ningreva, se senga luka mataka. Drena na tatu veto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa Sara. We tartarangayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni V121 Toluva V111 Saivarua. Erto ngarap talanga ni kanale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni toso kiliu. Wei waka ungeti kan dau wei labeti. Rongote na wei akabin ni tu siti ni 7 na tini kalimana miniti wei kemandoi viti. 7 na tini kalimana miniti wei kemandoi California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin tunu menua erau ni buka tingu ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni Gela ko patana kena pai nambani kay naman rai. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se ang wala sarang ali tumiko may nanomota and na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito li dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu banua. Dorongote na vima maniono kina vitu ene kawani bugululu we kemandawe California. We mamani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ai, kemandawe bakando tunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemandaw tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribon o kenambele. Pai, karek. Daw buli-buli may we. Oi, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Pitanga ni tukutuku ya dharati kumai na nonde wasininga una ni rongo mai bal ni songo e na kavi benaka ni lotu le wende ndai ni katolu sang wul ni singa ni bula November matenga ni tukutuku besureti raramba tiko weke munio ni tiko boliongo e na tomba lewe San Francisco sena Bay Area bakatanga kina na East Bay kemdo talanga mai Sacramento Santa Rosa ke bakando tiko wawoki ia sanango sureti raramba tu ya ni kena na Christmas party ngona nonrito na songo sena tambana bakaviti and na songo lotu ni LDS na LDS Fijian branch and baka duritiko na nonrito Christmas party and baka rawai saranga ngona ka runi singa ni bula December te kabutiko na 5 na kaloko na kabi kina tini na kaloko and mbongi baka duritiko na rua va 5 Ludman Lane Millbrae o na rua va 5 Ludman Lane
Millbrae, biutikani na kena tikindua e na nonda tau bata-bata. Vesura te raramba tiko e ani, ni ngole mai, da mai waka kabin, da mai sota, da mai vei talanoa, da mai vei kilai. E ana waka rawa e sarangango. Tukutuku katarawa, memba leta tiko ngā na Losa USA Winter Ball. Vesura te raramba tali tiko ngā e ani, ngo e rato mbita bata tiko, se na non rato sasanga tiko na songa ni vuli oti na Lelin Memorial School, Losa USA Winter Ball, e na waka idhuri tiko, e na Elk Lodge Grand Ball Hall. Na waka idhuri tiko e na ono, Wawa ono, Riverside Boulevard, Sacramento, na ka ruasanga bula ka tolu ni singa, ni bula mai ongo na bula December, ka ruasanga bula ka tolu ni singa, te ka tiko e na 5 na kaloka ne kavi, entertainment, DJ and invited artist, dress code, formal blue, tikite e an $200 na namba ni telefoni ka raunio ni vei tartara ni kina e na kia ni tukutuku mataila lai o e ana 526 vitu ono 2223 526 vitu ono 2223 se 220 rua wawalu tolu 5 wawa 220 rua wawalu tolu 5 wawa se varua 5 saiva walu 2 vitu saiva rua. Varua 5 saiva walu 2 vitu saiva rua. Ana gaimbiu tali tunga ni na itukutuku mataila lengos e na kia na tikindua e na nonda tau bata-bata me roni raurawa na nomunira idha na namba ni telefoni o ke la ni sanrendre wali tunga na nonda tau na numatu na namba ni telefoni nonda tau matanga orto i vali tu siang ni sa ke la tu me wakani sa kake nga sambi tunga na telefoni da sa tambak ngayani ko ea na gaimbiu tani kia na tikindua ngo e na nonda tau bata-bata do talanga na itukutuku me na kadiwa kitukani na kawini kua go me mbaleta tiko na bose, na roniuka na sota, na kanawata beka, karton biuta bata tiko na komiti ni FIPF, se na Fiji Indigenous Peoples Foundation, e na wakaidhuri tiko ane ka ruasanga wala ka tolu talenga ni singa, se mbera tiko ni se matata mai na ngauna, merto na gai wakanditaka mai na ngauna, ke na vanua e na wakaidhuri kina. Yo ya, na numero toka na tiki ni singa o yana ka ruasanga bula ka tolu ni singa ni vulongo na bulo December. Wakaidhuri tiko na FIPF na Mbose, na Kanawata, na Sota, na Wekilai, Visuri te raramba tiko ane Wikiomni. Seama tiko ngā mai ana kia ni tukutuku mataila lai kia na Radio Mbulando Wata San Francisco me kauti kia anda wata mai. Ongo nai rongo mai wala ni songo and a Radio Mbulando Wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Yes, andi no yana usutu tiko ni Radio Mbulando Wata me kauti kanda wata tiko mai na kawaito kei. Senga wale ngā wikenda tau na tiko boli ngoi me rika. Wiki mani mai na wese wara taliso. Ngoi ndana wanu e rani nda mai ndua wata tiko kena, nda weitala noa, nda mai wewa se taka tiko na ulutanga i so, ka tarai kenda wakambimbi tiko na kenda na sambiumbi mai, ka nda sambiu wanua mai. Nda sa mai ngarawitawi tu, nda mai toi avutu e na wese wura taliso. Ko ea na usutu tiko ni Radio Mbulando Wata San Francisco. Tamani tiko nanda wakaronga sere, and e kawi binaka ni lotu le wende indai na sere katarawango, auna bia wakambula tiko e ni kina, vi kimdo ke de sara na sema tiko mengo, bola binaka maramata Oliviana Ngoro, wakatala kina vi Rosa Ratu, nitaka ni oni satura rawa na email, ka wambito ya ni ya, wakambula tali tunga yani vi Mrs. Titilia ni tini, bula binaka na titi, baka nui ni binaka tiko yani vi kimdo, bula binaka adhura seni seru kasari, binaka na sema tiko mai ne kavi ni kua mai waile kutulami, ando bula binaka Samutil,
Radio Bulan Dua Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and na lomo ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima manindu na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Boleh bilang
sawa kuskusibe. Insani mbula binaka o se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lelai. No le uku taka pakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto pakasanga telanga ora to. Sarara sarna. Go enta so mangana kakana. Ese minta so manakena bakanya takina olo. Oi, ok. Nagsaraman da kilatiko. Maulimart, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kina nabani telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalelai. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Waiter nota kikina na ulutang bimbi ka daun rendre na kena waiter nota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutangan di tosu kiliu. Wewa kaungeti kan dau weila beti. Rongote na wea kawin di tu siti ni 7 na 5 meniti we kemandoi biti, 7 na 5 meniti we kemandoi California and we Singamoniti. And a vito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong wata San Francisco, the County Kenda wata mai. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Ko yang serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo 2, Orange Street, Santa Rosa. Salako Dolo male Uweiko Ole kamay Mosalako Nanumiya Niutueke Ngau nasa sivi Rui maleka Maroroya kamarengeta tawa nguileda ngauna koya isalelewa mambana numa pole kama mosalako lolo male vuveiko pole kama mosalako nanumia niutueke daulamani mobosota nondarungauna samaidava kena kamida tomani tale non darulasa ruingasa-ngasa no mutuyawa au ngaleni matamu weyau ende itunga wala kamay mosalako lolo male uveiko wala kamay mosalako nanumiyaw niutueke.
Ele tavi ser telga o yamba bertona i lau na kambani sama i dawa tukina no te wasini ngona vata na kawe ni lotu lewe ndendai katolu sanga muli singa ni vula Novemba waka nui ni vena katiko yani waka mode talitiko yani danaga me verongo din domo talitiko na i wasini ngona vata ngao yani a kawe ni mataka mai na tolu ki na vitu na kaloko ni taka ni na maru i tiko na mbula na kawe ni kua sipenga na vanua ni na laki rongo ave tiko kena na nonda prokaramo ene kawe ni kua. Namuni tokani go una buninda kua me adava na gauna danaga verongo din domo talitiko kena ni te waka dego takumanda. Sama ngoletan isa nunggu seni kamu auna kaya beka meusukani sama ibuka nandina tauza kuwasoli kusabakan andaku
Ongo na Radio Mula Dowata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai.